abasingosomshwalense bahle kusizilethu Sumhlela nehluphe kakhulu ngihleli namaphoyisa nabaphathi ngibadlalela nje intambo ngoba lesitale engidlalayo la esigincini sidlalwa mina ngedwa akekho nje umfana okwazi ukudlala esigincini ngidlala usho noma 26 ke ngisho njalo ngawufunda ngale ngaphakathi eprison sasiplana kahle hlele amama wayemuntu ongathi mangabe ngingaclaima lezi zinto zakhona sizophila kahle sinaye sobabili akuzange ngihambe kanjalo wabe sengishiya kanjalo nami sengiboshwa kwasho ukuthi vele sengirecordile e-studio sakhe kwaMajola yabona wabaleka nenxeba kahle hle ngase ngidlile sekhombisela ukuthi umuntu ozwa ngenduku yabona nje enkundleni kusacwebile senze nje ke ngithe ukuthela umfo wabenduku kusacwebile wena wabaleka ngifundile phela Oh okay kabi nje singashintsha manje sikhuluma isilungu philweni kuyisibonela nje senguxoxa with a smile asizwa njalo isilungu so njengoba sehle lapha emakhaya yena usomuntu oxayekile namhlanje ngiyavela efonini yakhe uyathanda kathanda ngiyavela ngoba ngilento nje ethandwa ngiposta nombani ngiyavela kazi uyathini ngivela sengingcono kunalento ayihupha ngoba ngesikhathi yena ngishisela izinto wayekade umuntu osebenza kahle ongcono ofuna ukuqhama intombini kepha namhlanje sekuyena umuntu ongathi usemakhaya ngiyafisa ukuthi ke mangimbona ngimthele noma ijuba phela aphuza umfana wayephuzela phela futhi ukujola akusiyo nje into ethini ungena nje mfowethu nentombi yami ekameni 30 minutes engayalela lokho hayi awukazi unule mali kule ndima yothando engilimele nami ngibalimazile ngoba nawe mawusujolile sekuba umfazi esethwalini impahla eseyamba uyakubona ukuthi awuzwa ngalelo ubala webantu ukuhlokoza nje kabili siyangala yabo manje ukuphakama kwami endimeni ngapha malo mfana bathi umbeje ongiphamisa la mfana noma ngiphamisa umsangano nje ngiyinyanya indlela ngiphamisa ngayo kona nje wangiphamisa impela usho lana nje nela la eceleni sibamba impela ngiyabona la mthiki stop side savale robot uzama ingoma engcono kulonyaka ngizomlinda akhiphe bese ngiyakhipha hayi ukuthi ngikhiphe eqala ngoba ngokudlule ukwazi ukuthi mangikhipha athatha ingoma yami ayisenze ngongemthetho ngiyahleka ngifonelwe elinye iqhawe lapha ngevideo call uma yogadi kufika lapho olwandle uyobhuda lapha eBish eThekwini iphe inkosi enkantolo iphathele ibhavla indisho ukugeza ikhelelo la eceleni bese yaswima ichithe khona lapha ibifaka imoto ifaka indisho emotweni ibishali inyawo sikamhleke abasingosomshwalense bahle kusizilethu sikamhleke abasingosomshwalense bahle kusizilethu Sumhlela nehluphe awuna mina sohlekuba Sumhlela nangenalutho awuna mina sohlekuba Ngikuhlala ungazinyezwa kamngabe kombala ngabantu Akasaba ngicala veze just because Nakafuna ngijileta ekhaya sehluphela ayikima songa selina nabantwana akhohluka ngikitsheleta la ekhaya sehluphela ayikima songa selina nabantwana akhohluka ngikitshele la ekhaya sixakele thina isimo songa selina nabantwana Siqhanga behleke hayi ngoba singosomahlaya bahle kusizilethu Siqhanga behleke hayi ngoba singosomahlaya bahle kusizilethu Siqhanga behleke hayi ngoba singosomahlaya bahle kusizilethu Sumhlela nehlupheka Sumhlela nehlupheka awuna mina sohlekubala Sumhlela nengenalutho awuna mina sohlekubala Ngekuhlala ungazinyezi uqhamuka bekhomba langa wabantu Ngekuhlala ungazinyezi uqhamuka bekhomba langa wabantu Ngekuhlala ungazinyezi uqhamuka bekhomba langa wabantu
siqhamuka behleke hayi ngoba singosomahlaya bahle kusizilele siqhamuka behleke hayi ngoba singosomahlaya bahle kusizilethu lawo ngakho ngitsheleta ekhaya sehluphekela ayikho imali sobuvaselina nabantwana ngakho ngitsheleta ekhaya sehluphekela ayikho imali sobuvaselina nabantwana ngakho ngitsheleta ekhaya sixakekele thina isimo sobuvaselina nabantwana inhluphethu ihlisa abantu abangenangqondo inhluphethu ihlisa abantu abangenangqondo inhluphethu ihlisa abantu abangenangqondo uwesithanda ozongituduza ungithomanxela mhlambe uwesithanda ozongituduza ungithomanxela elungwane sidala ungihlupheka kanjani elungwane sidala ungihlupheka kanjani bengihlupheka ungihlupheka kanjani bengicela ungimshiye noma ngahlupheka kanjani uyazi ukuthi ngaya siyasho sisho sithi when days are dark the friends are few when days are dark the friends are few elungwane sidala ungihlupheka kanjani yithi ke la Hey, yo, what up, good people? It's your boy, Lead CM. I'm the one and only Martin, and as you already know, we are back with another episode. And angikho yowani, ngiphethe ucabashe. Isweet oncancane into ezimnandi. Into zabantwana. Into zabantwana, bava kunjani? Ngiyaphila futhi njani? Ngiyaphila, qhawela kithi. Ungaqinisa lapha esilungwini ngizwe usukwetiza nje hayi khuleka mangiqala ngiqala kanjalo kodwa nje mase siqhubeka nje awukhuleke ngisathule okay mfowethu awukhuleka mfowethu and sinosihle lapha ebackstage so ungamangali naye uzobebuza nje lapha nalapha yangangena abingelele nje sizokwazi siqhubeke okay ngiyibona leyansizwa le mfoka baba khamba ngiyaphila msihle sikhamba kanjani kuwe futhi hayi siyaphila hayi siyaphila mfoka naso no ngijabulela kuba nawe mfowethu kujabule mina nje mfowethu ngaqala nje ngincoma indlela nje yokusebenza yeni mfowethu iphezulu kakhulu babili bathatha abantu siye safika kibo nje kunje kusethiwe ngiyibonela nje hayi no siyayibongela nathi mfowethu siyayibongela ngifuna nje siqalela mfowethu ya mfoka kithi usweet ucabashe kahle omunye mhlawumbe ka understand ukuthi noma i stage name noma igama lakho la ngempela usweet ucabashe isibongo so angifuna nje siqale nje sicacise lapho ukuthi usweet mhlawumbe i stage name osithole kanjani kuhlangane nocabashe then usitshela ukuthi kahle igama lakho la ngempela ubani abantu balazi ucabashe uyedwa nje ngicathi iningizimu yonke yamazi uyedwa nje ilo cabashe ngucabashe ke ngaleza inkinga zavela le wo 2012 usiphamisa izandla lapho sithi singene enyathelweni ngamgqumeni kwathola ukuthi ke khona into ekuthiwa ama fingerprint yafika siphikisa yabona yathi mayisiphikisa ke sathi ukuboshwa nje ke sidonsa lomnyakana sithe masiphuma lapho sathi ngoba vese sazenza umgqumeni yayenze thina ke manje sibazi abantu ukuthi sazizokhava ngokuthini mangabe sebelindele ingoma sakhipha ingoma lapha neyihloko esithi 18 verse le ngoma ethi uvaseline yayithi siceba uvaseline intathu le ngoma leyana sadlala yona ke leli lika sweet silithole nje khona la endimeni silethiwa nje opopaya khona opopaya bakhona la endimeni abanomsindo kakhulu abangapha kuba banangu bathi mawesinika lelo gama walasuka ngani ngangidelela umfana bathi umbeje nje ke
ngase ngibuya khona futhi ejele lapho leli kacabashi bengisebenzisa lona ngaqala ukungabaza mangibona ukuthi abantu abaningi basafuna imali zabo abagibela ngazo bezongibona enquthu ngoba phela ngabiza abantu lapha ngokukhona nje abantu baphesheya bezobona ukuthi umgqumeni uvukile sebevumile yazi lapha kwaba nje ukuthi ngihamba ngiyolanda isiginci nami sengibona indaba isingaka amaphoyisa setheqhu wonke lapha ngihamba ngiyolanda isiginci ngesasuka lapho ngabe sebengishaja ukuthi nginecala lokuzenza umuntu ayi ngathi ukudonsa le mnyana ngaphuma ngase ngisebenza locabashe kwayena engoma ezintathu ethi sigcoba uVaseline thema sizosifika la empela endimini ngathi safika ngamandla abantu basithanda kakhulu abanye kube besasinyanyela khona ukuthi bagibela ngemali beyosibona baye kumashonisa bebeka nje izinto eziningi abantu bazofika leli gama lika Sweet angazi umfana wayethi angibuza ubumnandi beSweet kunjani engidelela abantu thema ethi angibuza ubumnandi beSweet baje abantu bangibiza ngoSweet bona bathi hayi wena uSweet ngathi awuthi nginimukela ngoba nginsizwa ngikhona emkhakheni nami ngalithatha ngalisenza njengoba namhlanje nguSweet odumizwe lonke yebo okay ngithi mina bayakusukela ngithi mhlawumbe mina wathola amachaphazela bayakusukela usuyena locabashe lo wazinza umgqumeni kanti uyena yimnganye futhi abantu abaningi bayadideka vephe lapho kwakudle umithe eminingi futhi yayihlukene yazi ukuthi babe ngikhomba kanje ngizwe bethi huyi umgqumeni ayubona ukuthi kuhamba isikhathi umuntu angathi uthi hayi akusuye hayi huyi yabona kwakufanele futhi bevume mfana engangidla umuntu omkhulu kakhulu lapha ngangifuna nje bengibone ngiyibhofa kodwa akasikho lapha akekho ngempela ngithi nje kubalandeli bonke nje jikelele abalalele futhi bebheka akekho omunye umuntu ofika kuthi ucabashe yimngedwa nje ngoba nginokubuza bethi hayi sesiyangibaza thina uthi ucabashe mangabe ushaya ingoma engaka ngoba kwakumele uvele ushaya ingoma ayithina sesiyangigabaza manje babona umzimba omncanyana ngoba lesa sikhathi ngangisa drive imoto zakwacaba lapha bayamaza umavafa ngangidrive imoto zakhona kwacaba ngithola imali nami ngangisemkhudlwana abantu abaningi bayaditha cha akekho omunye ucabashe wafethu ucabashe nje uyedwa yimngedwa nje izwe lonke akekho omunye yimi usibusiso cabashe akekho omunye impela enophinde imthongi ngiyizwa abanye bethu saboshiwe ezinye insizwa esasiboshwe nazo ziye iphakamise ke la enkundleni ezinye sisafonelana nazo ngoba nasejele ngangidlalela sona isiginci lesi kwaba into serious moslento le ayenge serious yazi nje akwakumnandi napho sasiboshwe khona ngangithandwa nje kakhulu ngangithandwa kakhulu usho kanje kakhulu ngihleli namaphoyisa nabaphathi ngibadlalela nje intambo ngoba lesitale engidlalayo la esiginci sidlalwa mina ngedwa akekho nje umfana okwazi ukudlala esiginci ngidlalayo usho noma 26 ke ngisho njalo ngawufunda ngale ngaphakathi eprison asithi ukujula kancane kule ndaba because omunye mhlambe unemibuzo eminingi njengoba nami nginemibuzo nje eminingi anginanke futhi ungangibuza ngizoyiphendula wena okusuku yini mhlambe uzuthi ayi cha yimi ibhova wendoda la umuntu ngangimthanda kakhulu loyana futhi kube yabo ukufa uyakwazi ukuthi kumuntu hayi awuthathe mina uye kubani yabo ngangiyomfela nami so wathi mayengasekho ngathi hayi no nami ngayibona nje sengifana naye kodwa khona esinye isigebengu esuka amajola esasithandana naye ngangikade nami sengingene ezinyathelweni zakhe yabona sasiplana kahle hlele yamama hoye umuntu ongathi mangabe ngingaklema lezi zinto zakhona sizophila kahle sinaye sobabili akuzange ngihambe kanjalo wabe sengishiya kanjalo nami sengiboshwe kwasho ukuthi vele sengirecordile studio sakhe kwamajola yabona wabaleka nenxeba kahle hle ngase ngidlile yebo wahlala isikhathi singakanani khona lapha ngaphakathi kwaba isikhashana ngangena 2012 ngo21 nganginengoma ngaphandle ngishaya ingoma nakhona babe ngibekile nje anesondezela isiphuzo lapho zingashoti iphuzo asihlale nje la etafuleni nje ngicela ukuyithela abantu wangigalela nje ndothi ngigalela phela imoto engile la kodwa ngithenga ujuice ngathi imbiza benzani akusilo bathume wona ngithengena akusiyo lo mthume wona kodwa ngcono ngoba ufana nala amabhodlela engiyangavele enkundleni ngiwashaya kanyanye ngishaya amayeneke namabili kanye nomnikazi wawo cha siqhubeke mfowethu okay manje qha kuyo yonke lento eyenzeka mhlambe yipi mhlambe into owayifunda because ngiyacabanga ukuthi manje mhlambe iningi izinto owayifunda kulesa simo lesiya ukhona nomunye
ongafika acabanga ukuthi angayenza iphumelele yabo kanti wena nawe wonomqondo ukuthi izophumelela kodwa kwasho ukuthi yabuye yageja ngokwemfundo ngoma fingerprint cha futhi le nto leya yangifundisa nje ukuthi nami ngesikhathi ngiyenza ngangicabanga ukuthi ngizama okungcono ngizama impilo engcono kodwa ngafunda futhi ukuthi yazi impilo engcono iyafika nje ngaphandle kokwenzani wenzini njengoba namhlanje ke sesingoswidi abadumizwe lonke nje ke ngangazi kube ngangazi ngangovela ngiqala estudio ngifike ngishaya ngazi ke noma abantu mhlawumbe bayongemukela ngoba mhlawumbe nakho kwangisebenzela ukuthi bamukela indoda yocasha wakhumbula ngiphezulu lapha njika kanje emontweni amaphoyisa ngithi hayi kwangiphamisa kakhulu futhi nakhona ukuthi ngibiza ngayo le ndoda leyana nayo futhi lapha ekhona ngayiphamisa kakhulu ngoba nje ke ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi kuthiwa ivukile akekho umuntu engekho ngisho abaphesha kwelwandle ososhangane wonke amazwe ayiphelele la kokhona no Putin uqobo bezobona ukuthi umuntu uvuka kanjani enquthu kwaxobanyawo bafike bafica nanti eswidi liphezulu ngababingelela futhi ngajika nje nabo awunjele mfo into oyithandayo mhlambe ngomgqumeni and cause baningi abaculi bakaMaskandi yabo nabantu bebayishaya ingoma kodwa wena umuntu owumthando esenhlizweni kokumgqumeni mangathi nje umchaza ukuthi yini lo oyithanda kangaka umgqumeni ungathini nje mfo wakithi umgqumeni ngishuthi nje vele futhi wayinogazi nje lento enginayo nje leyo kuthandeka nje yayinkulu impela kuye ngiyayibuka okuningi engakuthanda kuyena ingoma ayijwayele kuyiculwa wayicula ingoma ezayiqondana nento engiyona mayisha nje ingoma yayiveli leyo ngoma le ngizwe nje ngathi ukhuluma nami kwaze kwagcina sengathi mina vele oculayo nje lapha ngoba ngasonke ikhathi mayicula ingoma yena ifike ngithinte engathi vele usho kimi kwesinye isikhathi kuze kuqondane nezibongo uyabona khona nje lapha ethi khona ngiyabonga Ntombi kaGumede ngikungikhulisa nami ngangikhulisa uMagumede so nje kwakusuke bese kuqondana kakhulu ngize ngigcine ngithanda kakhulu le yansizwa leyana nobugago nje ke jikelele yayinabo kakhulu lapha endimini umculo waMaskandi mhlawumbe ingoma ongathi unokubuya imamelo umkhumbula ngayo noma mhlawumbe ingoma engathi moya imamelo ukukhumbuza yena zonke ngisayidlala zonke mangisuka la nje ngiye ekhaya nje mina vele ngene kuma album kaMgqumeni wadedela ngishintsha amagiya ngishone phansi yabona futhi mangifica ngidlala lezi zokushishiliza la idlala khona inkani njengoba ungizwe nami ngidlala ingoma yenkani nginamandla mangidlala lezo ngoma ngabona i10 nje idlula phambi kwami phela ngishisa lokushayisa ungadlula nayo ngadlula nayo nje ngisengasafuni nje imoto ei10 ezosondela eduze ngidlala ingoma eshishilizayo Ay lo ngiyakuzwa qhawe lami ngiyakuzwa ngaphambi kokuthi mhlambe uzenza umgqumeni wawumuntu vele wayecula uMaskandi owunengoma mhlambe owusuyirecordile noma kwakunjani ngaleso sikhathi ingoma ngingenazo kodwa nganginawo umqondo ukuthi emakathiwa ngiyacula ngadlulisa ukuthi nokuthi endimini yaMaskandi kodwa nje ngangakawo ngisho isiginci ngangadlala lese ngidlala ngoba ngisho ukuthi ngasifunda ngaphakathi isiginci nje ngaqala ukusifunda khona phakathi eminyaka mhlawumbe u8 ngafunda sona ngaze ngayibona namtha ngoba sengidlala into yami ngedwa kungcono ngivele ngirecord ngoba lento engidlalayo ingeyakithi kodwa nje ngeza yabo umfana wami beje ngimfundise hayi bese khuluma kakhulu ngoba lento yini egcina imtholisa induku kanti yabona kodwa nje mawusithanda isitayela sami ngisho ukuthini ungadlala kodwa phela hayi ukuthi bese ukhuluma kakhulu uyabona njengoba siyesibona abafana abaningi bayasebenza ngazo ingoma zethu uthola umfana esephanti ipape edlala ingoma ethamba nqola yami yabona endaweni ethile lemnikeze neshebo adlala ethe mahostel ahlanganise zidle ingane senze leyo into inhle kakhulu nje ikhono lami londla abantu abaningi akakwazi nombeje kuyidlalela isiginci umbeje ngakhona vele udlala isiginci simfuna umuntu okhuluma kakhulu sifuna umuntu oshaya kakhulu ngemini ngeke alunge nje la mfana leya kodwa nje ke ngingamfundisa ngoba ngiyambona uyalawuleka yabona since nje ngimthela induku uyakhombisa ukuthi umfana ohlonipha ulalelayo nje mangabe uzokuncane so nje ngingamfundisa mangizombeka la ngibeka induku yami leyana ngibeke la induku yami kube uyela mthetho bamba kanje wena ngimthela induku engasifunda ngoba sengikhombisela ukuthi umuntu ozwa ngenduku yabona nje enkundleni kusacwebile senze nje ke ngithe ukuthela umfo wabo induku kusacwebile wena wabaleka ngaqhubeka futhi okay kodwa uqinisele ukuthi umgqumeni awumthanda ngoba khona ivideo yakhe engayibona
I think onomnyovu kumbuso wamaciko ekubuza ukuthi ofisa ngempela kuba ibhova wavuma na washo ku social media ukuthi ya impela ngempela ofisa ngempela konje umnyovu lo mfana omncanyana umnyama lo ngebala ngiyambona ke lo apha izingane space ngayinaka kodwa siyayibona zona ikhona nje endimeni thothi zinegalelo futhi nje kodwa nje kuthola ilakithi singo King Sweet Gcabashe asibona nje izingane ezikhona endimeni ezenza kahle ngiyakhumbula sasilapho kumbuso wamaci wayibheka futhi lapho umnyovu wayengibhekela wayengibhekela sasibiza okay ngangibhekela wena noMaganga aphinde yena bhekela Maganga bhekele ngoba mina ngibhekelani mina ngiyabhekela oba noMaganga uthishela uthishela khona ubhuti nje onekhanda ngathi lenyoni ngaze ngagcina sengimbiza ngokhanda lenyoni nje ukhona naye la indimeni enokudlala nje ingoma kunje abafa abavilaphayo uyabona uyafundisa alala ebusuku ama homework ekseni abasefuna ukushaya ingoma yabona kodwa nje angikho lapha siqhubeke asiqhubeke mfowethu awungithathe mhlawumbe ungifake ku background yakho ukuthi ekahle kahle usokaphi iqhawe and ukhulele kuphi nje mina ngokudabuka mfowethu ngidabuka lapha enquthe eqhudeni umsamo okay isigodi sakhona nje ke kusemsambazi umsambazi ngengoma yabona nje lezi nyawo nginokuyigida lapha yize ifike zikuthethe mina ngisuka emsamo isigodi la ngisoka khona ngikhulele khona nje ngaze ngasuka sengizozama amatoho ngathi beko 2009 kanje ngizozama amatoho ngapha ngaseGoli ngilo ngehla nje ke ngibuyela ngapha ngaze ngaya ngapha ngaseThekwini la ngathola khona ukaMajola ngase ngiqala ukukhula nje ngifunde kiyo futhi le ndawo ngoba i-primary yami ngayifunda lapha eNtabasibahle bayazi abaningi nganyuka ngaye efanele sibonge bayazi abaningi kuse-high school ngifundile phela okay kabi nje singashintsha manje sikhuluma isilungu ngafunda kuleyo ndawo ngaze ngasuka ngisengizozama amatoho ngoba ngabe sengibuyela kuleli plan lelo ukuthi no angivele ngibe umqhumeni ngithathe le ndawo yakhe yonke ibuso yimina lapha ayibusa khona kuzobusa mina akwangangivumela njengoba sengiqala ukubusa manje from esikoleni mhlawumbe awumuntu mhlawumbe othanda umculo kaMaskandi noma engakangeni lento leyo esikoleni nganguthanda kakhulu mina esikoleni ngangigosa lensizwa bayakhumbula abaningi ngazi noma sebengaphika yimi engangiqopha inyawo nje ngangikhona nje kulento yokucula kodwa ngangingakaze ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngacula mina qobo ngoba ngiyakhumbula noma sengidlala isiginci ibandla eliningi engalifundisa iginci eliningi kakhulu ngangifisa ukuthi kube yilona eliyocula mina ngidlala isiginci futhi eliningi ligidelile nje ngalidlalela iginci likhona nje ukuthi ngiyalifihla ngoba selaphupha yabona ngivele ngilifihle ngithi yazi into labandla ngingalivezi elinye nje ke besikhula nalihlala nale endlini namanje sekhona nje khona ibandla nje elingakaveli elikhona khona bese ebengilikhulisa nje ngazi iginci lezi kodwa akuzange liphumelele ngaze ngathatha isinqumo sokuthi no lento akiyenziwe mhlawumbe lento kumina ngoba into ebenginokuyinaka mangahlangana nomuntu nje ngamdlalela isiginci noma ngamtshela kwakhona into esihlanzayo into yakhe ibinakeka kodwa ngadonsa inyawo bese ngathi ishona phansi ngoba namanje mangadonsa inyawo nje kulento yokushaya umbeje nje inhlonipho kuye ngashona phansi yabona ngaze ngabona lapho uthi no ake ngizenzele mina ngoba ngiyakwazi ukuthi abantu ngibakhuphule mangihlehle bese bayehla mhlawumbe lento kumina uqobo ngase ngiqala ke lento lena nampela ngayifika ngayithola ukuthi awu lento kimi kahle hle yimini umuntu wayiphathiswe lento awungitshela iyasiza lento leyo yokugidela amabandla mhlawumbe like mhlawumbe ucollaborate nabanye abantu khona izinto mhlawumbe ungathi ungayifunda khona noma nje usungaqhubha nje uweda asikho isidingo because ukhona umunye mhlawumbe uthola ukuthi unakho ukuthi hey ngiyafisa ukugidela amabandla kube nezinto mhlawumbe engizifundayo khona wena ngokwakho umbono ukhona mhlawumbe into mhlawumbe okunye umuntu angakuthola kuloko mhlawumbe kungamsiza phambili because ezinye izinto usukungayinaka uthola ukuthi into uyenza emincaneni bakho kodwa uthi noma usukhulile uthola ukuthi usisizwa yiyo mhlawumbe lo lwazi lolu mhlawumbe izinto wayifunda usakhula ya kakhulu futhi into nento masiyazisa ungakusiza vele bese kuhlukana ukuthi unalo yini ubizo layo ilokho nje yabona mangenayo ubizo lento ngeke ikusize noma ngabe uyenza ukubomvu khona abafowethu abacula ukusedlula kodwa uthola ukuthi akanalo ubizo lokuthandwa abantu anganoma ngizwa yini uthothi yena ngathi noma isenza lento bese ngamsebenzeni ngoba akanalo lo liyabizo uthola ukuthi omunye umuntu lento akayenzi nakangako nje kodwa ngoba unobizo lokuthandwa ngabantu noma lokubhekeka lokunakeka ithukese isimsebenzela nje uthuka umuntu useyathandwa nje hawu yini bantu
into kanjalo nje mfowethu iyasiza ingasiza kodwa mawunobizo lwayo into noma abe yini yokusiza. Then awungithatha ungifake mhlambe esimeni sasekhaya ukuthi sasinjani mhlambe usakhula nje. Ukukhula. Noma ngeke nginabe kakhulu kodwa nje ngathi mina mfowethu ngicela ke beyolalela ingoma zami la bazofike bengizwe khona ukuthi engikhule kunjani kwaze kwafika kuphi. Ngeke ngichaze kakhulu ngoba ungahleka mhlawumbe futhi ungagcina usungidabukela sokungizwela. Kodwa mhlawumbe ukhona ohlelo ofisa ukwazi ngempela Mina ngikhule kanzima mfowethu ngikhule kanzima kakhulu. Kanzima nje kakhulu kabi. Ngoba namanje yabona nje umuntu make wakhala ngendlala noma impela kuthiwa anginalutho kanganani. Kodwa kufanele ngilenze iqhinga lokuthi agcine yadle ngoba ngiyasazi leso simo sokugcina ngelinyanga usukhala ngokuthi konje ngizodlana. Ngikhule nje kanzima nje ngumfana ongakhulanga kalula ingakho bengifakazisa ukuthi umuntu olalela ingoma zethu uyakwazi ukuthola ukuthi ngikhule ngayiphi indlela. Noma sengiphuza ojuice abasezingeni kodwa ngikhohle ukubhala ingoma yalapha engisuka khona. Enye into ke futhi mfowethu indlela yokukhula mangabe inzima noma ungathi usuphatha imali awulapheki nje. Uyaxhwala nje inhliziyo izife nje ifanayo leyo nto leyo. Awuphinde nje ulapheke noma ngathengani ejabulisa abantu kangakanani ngeke kodwa ngikhohle ukuthi ngidlule phi kuze kufike la. Akupheli nje enhlizweni ukuthi ukhule kanjani. Noma ungithengela odonut babeke la ngizodla nje kabili kodwa ngisho ukuthi hey kazi lento ke ngoba sengidlawo bangithanda abantu bebakwethu. Kazi ngangayithola ingane kulapha ebusheni bami. Uyabona ngoba besike sihalela uma sifice emzini yantu ukubhaka amakhekhe. Sasithiwa sesihlala nje impela dothi na ayikho into esihlale kodwa silindela amakhekhe lapha. Ngoba siyazithina into ekuthiwa kuyabhakwa kuphuma ikhekhe eniwa mnandi kanje. Nje sikhule kanzima mfowethu mina ngikhule kanzima ngakutshela amanga. Kodwa nje ngalokho angibalisi futhi ukuthi ngidinga ukuzwelwa ngalokho ngokukhula kanzima. Kuyazenzakalela ukuthi khona uswekuthumile. Bokhula mhlambe ubuhlala nobani? Mina bengikhula nogogo ngakhulisa ugogo nje. Ngangikhula nogogo impela nje ozala ubaba. Ngikhuliswa uye lapha eManyandweni abaningi bayazi eMgwenyana. Bayazi nje mangikhuluma manje ngikhulele khona nje wangikhulisa ngaze ngamdala nje impela futhi ngikhuliswa eSalikazi nje. Waze wedlula ngicathu wedlula lapha ko 2013 noma ngasakhumbula kahle 14 wedlula lapho kodwa wangishiya sengimdala. Abazali mhlambe masingake sibuza ukuthi mhlambe uyabazi. Abazali ngiyabazi futhi kodwa angizange ngibe nesikhathi eside ngihleli nabo. Ngibuza lento yokuthi ukhule kanjani mfowethu ngoba yabona njengoba usuchaza ukuthi khona izimo ondlule kuzona kodwa naku namhlanje sihleli nawe la. Yabo. Baningi mhlawumbe othola ukuthi bandlule ezintweni kodwa abafinyelelanga ukuthi balibone usuku lwanamhlanje. Yabo. Kodwa wena ukwazile lokho. So whatever ozokushare namhlanje ukhona osekhaya ondlule ebunzimeni ozokwazi ukuthi abone ukuthi kuyenzeka futhi asikho isimo esingandluli mfowethu. Futhi ithemba nje mfowethu okufanele ungalilahle. Ngiyazi bakhona futhi mangabe usekiswa kulesa simo lesana uyazi uyihlulela ukuthi hayi kushuthi nje impilo yami le ngidalele nje ngiyoze ngife. Futhi makwadlalisa kabi ke thina masikhula kulesa simo sineqhubu phela. Asifuni nje umfana ozofika achoma nje la. Sibe sikhule ngale yandlelana. Ingakho ke nakubantu mhlambe ngeke ufice umuntu ethi ngangachonyelwa isweet ngoba isweet likhule ngale yandlela nje ukuchoma liyawazi ukuchonyelwa. Angichome mina. Noma ngayini engangijabulisa ukubonga kodwa akusiyo into engathiwa ngifuna ukuyivula lapha estradini ibonwa abantu ukuthi mina namhlanje ngcono ngiphuza ijuice edurayo hayi umsangano loyo. Uyabona ngiyafisa nje nami niyahlala nje mina futhi impilo yami namanje nje mangihleli nesizwe iyafana nje nazo zonke insizwe sikhule nazo. Angijiki ukuthi mina mhlawumbe ngiyakhona ukuyithela lo drink amanzi angisaphuza mina mangifika nje kwakho mfowami mase kuphuthuma uliphake nje ipapa uthosa amaqanda amabili ulethelanga ngibumbe mina ngidle ngiphuza amanzi siqhubeke nohamba khona kunje. Ngeke ukuthi ngoba ke wena ubona isweet umuntu mhlawumbe othandwa abantu owaziwayo sekwazi ukuyizamela empilweni bese uthi hayi kuyohlala njalo kuphekwa inyama lutho mfowethu mangifika ekhaya nje kunedog ukuthi ungaze uphuthumisa ingane iyothenga ushukela ukuthi asishaje idog ngoba nje sisuke senzela ukuthi sibambe umoya sidlule siye phambili. Noma yini ngiyayenza mfowethu ngani mangifika kini yona ubona ukuthi ingubo zakini ish sehanjelwe isikhathi kusho ngeke ngilale ngazi lethe ingubo silale mfowethu okubalekile ukulala sivuke siqhubeke nempilo. Ngileyo mpilo nje ngiphila lento engiyifica kulowo muzi ngaleso sikhathi mangifika kini kushiwe icathulo eminyaka
Sofike ngishiye nami ngene endlini. Eyampila ayinakho ukujujujwe ukuthi ikhethelekile ukuthi senza naye. Ngiye ngithiwe sengihlupheka ngiphethe imali ekhukhwini. Manje yabheka isikhathi awu 10 ebusuku. Hayibo. Sizodlana boy bafana no. Nawo amaqanda lokho uzothosa lapho. Esha amaqanda umfana mhlawumbe awu6. Ebethi iphapha eliphake libeka la. Ngithi ngaleso sikhathi imali ikhona kodwa asikho isitolo esivulile ukuthi sodle inkukhu. Sibe sidla silala sishaya iking sesikhohle nokukhohle ukuthi konjawo besilambile 2 minutes ago. Ayezwa ke manje sengishaya isilungu. Uyangena nakuJoji. Yeah. Hey. Okay, mhlambe lento lesimo ubukhula ngaphansi kwaso akaze mhlambe sikudisturb esikoleni mhlambe mangingabuza nje. Ayisinkinga sokukhipha impela thina besiphasa abangazi abaningi sasifundiswa oMisuthana lapha ngenza ukuthi emakhaya usakhumbula ngangihlaniphe endlela esimanga bangazi nje impela kuyaphazamisa ukuhlupheka kanje ngiyakhumbula ekhaya ukuthi bekumele ngithi njalo mangizohamba ngesikoleni kube ukuthi ugogo usenalo iplan lokuthi uzodlana ngoba umuntu wayesemdala nje engasawazi kuhamba engasabona kahle emehlweni bengifika nesikoleni nango10 bese ngisizwa ke ikhanda likhulu impela likhulu nje nangaphakathi kukhona ngisizwe yikho ukuthi hayi into mangabe nje ngiyibambile ngekhanda leyo nto leyo kusekuyami ngangiphasa kahle kakhulu khona nje la ngikhumbula khona sibizwa thina safunda kusabizwa number 1 esikoleni wayengangiluzi impela number 1 sa ekhaya nje sajwala ukuphuma number 1 kwakuthiwa Mnyandu Mzomuhle Mnyandu Philile Mnyandu Innocent sasingabandawonye so3 sifunda iclass elodwa yibo 1 nje bakhona bayabazi nje phela ngicabanga ukuthi sasafika grade 5 lo sidomlela nje o1 lo 1 inkinga ukuthi moya phambili uthi yafika lapho uthi uhamba ngenyawo ayicathula zikho ibhloko lidabukile sasinamaqhinga ngoba sasinamaqhinga ngathi sengibhince nejezi sengikhipha ijezi ngalibhinca okhalweni ngifihla sengithe ngiyadla into ibhloko mali ke lathunga ninochuku lisheshe thothi beninyadla nomfana vela nje twe hawo selidabukile bese ngibhinca ijezi thothi ngiyomukela leyo report ngisesimeni wena ongazi ungizwele ngaso kodwa ngushayile ngapha lokwengane ukuphuma emakhaya ngathi baba usinakho konke besishaya impela nje ingane iphuma emakhaya osinakho konke sishaya ibhonile ihamba ngetraffic ithengelwe konke mase kubuya la sishiqilela phansi uthola sishaya sidlula le ngoba thina siphuma kwaNdlwana njengoba uyuzwa ingoma zethu zithi ikhona nje ingoma ngizoyikhipha kulonyaka ethi wangibuka amazipho usiza umntamkhulu wangibuka amazipho hayi inhlupheko uyabona la muze ngiphuma kwaNdlwana okuhle kuyofika nami mina ngishaya ingoma ngathi ngisekulisa simo ngoba ngeke siyeke ingoma zosiza imfowethu emakhaya bayazi abantu ukuthi sikhula kanjani sohlala sithinte lapha emakhaya emabaleni ukuthi kukhuleka kanjani bese ngithembisa nje umuntu osemakhaya noma osabhena leyo simo leso ukuthi angazayihluphe nokuyihlupha nje azafisa ukuthi mhlawumbe mayibona ubaba othile ehamba ngemonto enhle azafisa ukuthi ubuya ngizala hayi ungayihluphi ngalonto le siyeze isikhathi sakho mina lento yokuthi isikhathi siyofika ngangayibelieve kodwa namhlanje sengiyifakaza usho kanje hayi isikhathi mase sifike mfowethu uyophumelela nangedayisi mase sifikile kanti kwakunjani ngalesa sikhathi yini wawubona ngathi mhlambe inqubekela phambili ayikho wawubona kanjani ayibheda nje sasisola nje mfowethu kubeka nje licaca sasisola kakhulu nje ekhaya impilo nje ayincanca ngiyakho ayayibheda kakhulu yazi thina besike uthosi yontshontsha umbilo omdala emasimini omdala okuthiwa inqathu umbilo usubekela ukuthi sizotshala ngawo sihle sifese uyintshontshe phakathi nobusuku uhlafune kabili kuvele eqina imhlathi sasebafishane phela sibancane uvela uzisiqinile imhlathi uphuza amanzi uze ukuthi usathanda uhlafuna lento le kumele ngabe uyidlela ukuthi uzosutha kodwa amazinyo athi cha mfana ayozama okunye sihlulekile izimo nje kanjalo engikhuluma ngazo kodwa ifika zedlula futhi mase edlulile hawu zidlula nje ngathi akukaze kwenzeka hawu lutho sezedlula impela mfowethu sesiyakwazi nokuthenga nje ukuthi yazi ngihalelwa ngamaphisana uthi kusukuthola nje mangangithatha mhlawumbe ngibeke mhlawumbe ingoma ongathi umlaleli angagijima uyicheka lapha einkundleni zokuxhumana kuyingoma zakho seke wayikhipha ngaba ingoma endala ngaba ingoma entsha engathi mhlawumbe enye mhlawumbe ingoma angathi mayemamela understand isimo mhlawumbe bongaphansi kwaso naloyo azomotivate ukuthi mhlawumbe kuyandluleka lapha umuntu lapha afika adlala ingoma ethi uVaseline aseshe nje ucabasha uVaseline uzoyithola ingoma lapha nento esiqhamuka behleka ngoba singosomahlaba bahle usizilethu ingoma ke lezo engayiqopha ngase ngingapha ngakogoli lapha khona usisi nje ke
owayihlala next door kuthina thina sihlala ngapha mawukhupha itepisi mawukhupha itepisi uqala ngakuwe ube namahlayana nje ukuhleka yebo ngumuntu onamahlaya abantu abaningi bathi nginamahlaya ngoba into mangiyikhuluma iyahlekisa kodwa khona bekehleke khona ngibona ukuthi akusahlekwa ukuthi ngiyahlekisa la sekuhleka umina oh lo wenza ngathi siyahlekisa mayihleka nalabahle nawo kodwa kahle hleke uhleka usisilethu saseshiqelela ingoma lapho esayibhala nomfowethu iveze lihle balazi kakhulu abafowethu ukhona futhi la endimini uveze angithatha ungifaka mhlambe kule ngoma uthi unginabela Ixoxe njengoba ngiziphele. njengoba isho ukuthi sigcoba uvaseline mhlawumbe ungithatha ungifake njengomuntu mina ongakaza imamela ushuthi lapha mangithi siqhamuka behleke na mfowethu ngizama ukuchaza ukuthi khona la uzoqhamuka khona kuhlekwe khona kuthiwa hey mfowethu hey kuba ngathi kuhleka ukuthi sikujabulele siyakubona kodwa kanti sihleka lento bese sitshele ngayo abantu ungakafiki ukuthi hayi nizombona nje umuntu ongatheni umuntu kazana bese ke ithi yona ngakhohle ukukutshela sithando kahle hle mangithi mina siqhamuka behleka hayi ngoba singosomahlaba hleke usizethe ngitshele intombi engiqhamuka nayo ukuthi ingaxwaye eyoqala ukungena endlini yethu uthi hayi ingazi itshethi nginamahlaya noma ukushuthi ngomuntu nje osangasangena endaweni kuhleka usizi lethu othola ukuthi ngesikhathi uyishela intombazane akufiki ukuthi uyichazele ukuthi konjona usuka kuphi ngempilo noma yini ezoshoda endlini so sikhuluma enhliziyo lapho nje uthando mayiseqomile ke sisendlini angicabangi njalo ukuthi khona izinto ezoyidinga ngesikhathi iqeda ukugeza isifuna phela into zokugcoba ila sengicanga khona ukuthi ish konje bona banezinto zabo zokugcoba ezithanda ukwehluka kanti thina la ekhaya nokuthatha nje no hey mbali khona ingane zakithi umbali bayamazi abaningi yembala uthi uvaseline kamshani lapho yabona anginike ngithi hlikihlikihli ngicophoze emanzini isikhumba somuntu omdala ke ahlala uvaseline uthi uqeda uthathe isithawulana uhlikihle ngaphezulu ubuphuma abaningi bazothi ucobile so mayesefika endlini esefuna into zokugcoba lezo lezabo lezi singenazo thina ila sengibuyela khona engqondo ukuthi ngakhohle ukutshela sithanda ukuthi la ekhaya sehluphekela yikho imali sicela uvaseline nabantwana shothi sengizama ukumkhethisa ukuthi mangukuthi yena bezogcoba izinto eziphezulu noma bezodla inkukhu la ekhaya hayi engaqhubekela phambili la ekhaya kwandlwana sidlo khona isho njalo ke le ngoma le yani ingoma engethemba kakhulu futhi ngiyodla ngiyethemba njalo yebo yona izange iphakame ngokulaleleka ngoba sasifika endaweni endimeni abaningi futhi babe sengibambela iqhubu lokuthi ngazenza umqhumeni bengazi ukuthi sizenza umqhumeni ngokuthini so kodwa ke bazibamba bangimola ukuthi indoda cha thina ngoba walidonsa icala lakho waliqeda siyabuyela kwaukuthi nami ngisagxilile lento lekacabashe ngoba ngayibona ukuthi okay shuthi bisinezitha vele abaningi bayizonda kukhona nje abazonda ukuthi ngicabashe nje ngazenza umqhumeni othola ukuthi ayakazi ukuthi ngazenza umuntu ayemthanda nami ngangimthanda hayi ukuthi ngangizenza umuntu ngoba ngifuna amandla akhe kuphela kepha nami ngangimthanda umuntu engangaba uyena uye kuphela hayi kade sola nkuzama ungasibona sesishaba afana nje ngekhwili namhlanje awungitshela mhlawumbe uzala nobani qha bakhona mhlawumbe abakulandela ngemuva noma bangaphambili kuwena ingane kwethu zikhona nje yabona nje yimi omdala kufike kube mina omdala kuzenye ingane yakithi abathu Andiso yona ke ingane yakhuliswa abelungu ihlala ngapha esilungwini nje ingane ethanda uGeorge angicane ukuthi iyayazi ingoma yami yodwa kodwa inokungibona nje ku social media izingibuza ukuthi hawo buthi bathandana abantu wenzani ngiyakhuleka ngidlalela into yami mina mina ngiunderstand maskandi ngifuna ukudlala lezi Beyonce nama ngiba understand Beyonce awasihlwana kodwa nje sihlangana ukuthi siyazwana iyona engilamayo kuze umenzi lapha eThekwini bayamazi abaningi bese gcina umbali so4 nje kwethu mina wodwa omdala uthe wafika la eGoli usuzozama amadoro asithathe siyibuyisele ukuthi esikoleni kwahamba kanjani mhlambe usuqeda awungenazo mhlambe indlela yokuqhubeka zokuthi mhlambe ayi ithi ngiqhubeke ngiyofunda noma nje vele usuthatha isinqumo sokuthi mina kahle kahle ngiyishayela ingoma ya mina ngashaya ikole okwesikole ngaqeda okwebanga la khona ukuthi ngiqhubeke yila ngashoda khona ukuthi ngizoqhubeka ngani ngoba umuntu wayesikhulisa ngaleso sikhathi wayengasekho impilo yayisibiza thina ngqo isithi ngicela wena ngqo yayingasafuni ukuthi uthi hayi nanga umama uzongimela hayi ubaba nanga uzongimela yayisibiza wena ngqo mayizilibizile ke impilo igama lakho ke izokushuka bayazi abantu abaningi impilo njengoba sithi thina impilo yethu ngathi mina anti ihambe so umkhumbulo lwandle ezinye zengoma esinazo lezo
ihamba kancane uma ungayinakile wena uzowamtshela abantu ukuthi hayi ayikho indaba kaSweet kodwa uma ushundula amehlo bazokutshela abantu ukuthi wena angathi wathi ayikho le ndaba nathi le ndaba siyibona iyaqhubeka ya kwafika lapho kumele ngabe khona ngiyalekeleleka kwakuthi akekho umuntu ongangilekelela ngase ngithi no angibuyelela igingcini ngoba vele nginesiphiwo phela khona ngiyazazi ngcono ke ngibuyele khona ngibone ukuthi ngitholani implan yami kwaukuthi ngizodlala obass guitar no keyboard ngoba ezinye zezinto engiyishayo lezo kodwa uma sengisebenza e-studio ngiyisebenzisa mina ukuthi kube mina odlala ibass guitar ngoba manje phela mase uzenzela konke baba uqeda umsebenzi wezinye ingane lapha emakhaya nanokuthi nje into engathiwa ngiyiphekwe yimi yonke ngiyayiculela ngidlalela ngingagcina nami ngingasayizi ukuthi iyapi ngiyafisa ukulalela uZuma edlala ibass guitar ngizothi imnandi lengoma ngizwe uJJ edlala ikeyboard ngizothi imnandi hayi ukuthi ngidlalele konke kodwa iplan yami ngangithi ngizodlala i-instrument nje ngidlalela abantu akuzange kuvume ngempilo yangithathaza yathi indoda sifuna wena abalandeli bakudinga ngiyashaya impela futhi ngisazoba khona kakhulu nje endimeni noma ngathi ngivuka mina ngikhipha ingoma umlalelo abantu abathathu unyaka wonke ngoza ngizophinde ngikhiphe ngoba lento ila inhlizweni yami ufuna ukuyikhiphela ukuthi nje ibe ngaphandle usasekulento le yama instrument angisayizwi inkositini kangako kulomskando manje nisakholelwa kuye Lishe ngathi ngayishintsha kanti ngifuna ukuthi umgqumeni wayishintshe inkositini yakhumbula wazowathi ikeyboard yaqalwa yimina futhi iyogcinwa mina waseyishintsha umgqumeni wavela wayishintsha inkositini bithandwa kakhulu emculweni loyana bayishintsha kodwa ngathi yashintsha ugcwensa ngisazi kahle ngathi ugcwensa or umgqumeni kodwa khona umuntu owashintsha wafaka ikeyboard emculweni kamaskandi kwangathi iyagcina ijwayele ngekeyboard ugcwensa umuntu umtshengiseni ubegcoba ngoma asingadli amandla akhe ukuthi ngaso ngalala iqhawe lamalithi lona la ngisho ikeyboard leseniyenzani yaqala ethina futhi yogcina ethina ngathatha nje lapho futhi ngiyavuma mawuthi yaqala umtshengiseni wabe ngizophatha mayixoba lapha ikeyboard ukuthi hayi yaxoxwa beyikhona yona ikeyboard beyingekho kangako umuntu oyiqhamise kakhulu umtshengiseni cha ngikholelwa kuyona mina ikeyboard futhi ngithanda ikeyboard kakhulu inkositini lesitayile engidlala isuke bese ngathi iyasijikisa ifuna ukube istyle esesadlula ngoba kubalekile mfowethu ukuthi isikhathi nesikhathi masilokho siqhubeka sikhipha izinto ezintsha siqhubeke nathi siye ngaphambilini sengeke ngibone nje ingane lezi ngane ezikhula manje aziyazi ikeyboard inkositini lezingane modlala inkositini zifuna ukukubiza ngomfazi omnyama noma hawukela bonke zikusale emumva kanti thina sifuna ukuza khona manje estyleni samanje cha mina ngithanda ikeyboard mfowethu ngisebenzisa yona nje inkositini angaze ngiyifaka mhlawumbe ngiyifaka ngelinanga kodwa angazi kodwa nje ngokuthanda ngithanda ikeyboard ibass guitar i-lead guitar bese ngiyixhawulela asibuyele kancane nje emuva khona la khona kwaphatha ukuthi akwazanga ukuthi uqhubeke ngezimfundo ngoba wayengekho umuntu owezihlekele cause kwesinye isikhathi and futhi ubuye wathi futhi sometimes impilo kuyenzeka ukuthi iqondane nawe ubone isibhekane nawe ibiza wena ngqo so engifuna ukuunderstand manje ukuthi ezinye zezinto impilo kahle kahle sometimes iyakuphoqa ukuthi lokho sokukufisa wena kungenzeki kwenzeke lokho impilo esukuphoqa ukuthi ukwenze ngaleso sikhathi leso ngqo kufana nokuthi impendulo lesho ngqo kuyenzeka mfowethu kuyenzeka bathi principle ngesilungu uze wenze lokho ongafuni ukwenza kuze kwenzeke lokho wena okudingayo empilweni iyenzeka leyo nto leyo futhi uthi wena wakwathi iphupho lakho lila ugcina impela ungalibonanga ngisho ukulibona nje uzugcina khona umunye umuntu owayumculi namhlanje othola ukuthi wagcina se driver ama truck sehambela wompuma la futhi usaphuma ngisho kulento eyikinga uyabona ukhona umuntu owayumculi osaze wahlala ngisho ekhaya wayiyeka lento leyo uyabona ukuthi umculi awenzeki isidalo kanti uyenzeka yini engenzeki ukuthi ngaleso sikhathi wena ufuna ukuya le impilo ikubiza uyinikani yini oyinika khona ukuthi nazi ezami izikhali zokugadla impilo ngoba impilo idinga izikhali wazi ukuthi impilo mayiqhamuka ngapha mina ngishaya ngapha asiyila sifuna ukuya khona sibona sesingakhona ukuthi angathi kuyiwa le emculweni mina ngingene sengisebenza ngisho ukusebenza nje nganganakile style ngani bangena emsebenzini ngibuka indlela nje okusetshenzwa ngayo ngathi mina hayi angathi ngizothatha le mali yakho la yo record ngathatha yona imali yakho emsebenzini ngahamba ngayo recorder
abantu ke basithakasela ke njengoba besithakasela ke sakwazi ukuthi uyabona ke manje bese ngisemsebenzini mina ngibona abanye beyomaketha ngawomaketha ngaqashwa kodwa kwafike washo ukuthi iphupho lamali ikho la ngcono ngithi igudlu ngayiyele eginqini angeke futhi omunye mhlambe osemsebenzini athi ayinayo siyasukuye eginqini ngoba kufanwana noma bethe nje ubuyelile emsebenzini imshaya nje umfana ngiyacanga ukuthi ubuyelile impela phela uya kumsebenzi ngimtshelile kanti ufuna ubuye emsebenzini ngizwile kuthiwa ama CV somewhere Okay, awungithatha ungifake qhawe usufika la eGoli ufika ngaliphi and ufika mhlawumbe ufika la kubani yabo ukufika kwami la eGoli mfowethu ngafika la bafowethu ngapha eRes ebuya futhi sithi kuseRes ke lapha ngoba kuse hostel kuse DUT la hlala khona ni upgrade ile matata lapha DUT mfowethu nga DUT bayifaka eGoli siphinde sithi kusongoye lapha ebuya futhi lapho ngoye ngangiye kubafowethu nje ke bahlala khona ngafika nami ngoba phela ngangisenami nginokusabanyana ukuthi lento ukuyibizwa ngumqhumeni kazi izongiphatha kanjani emphathini phela ngifika vele ngibuya kuyona ngathi uqhuba lapho ngoye ke khona lapha eDUT ebuya futhi hostel nganje ukuhlala ngafunda impilo eyisasokola futhi ngiyibona impilo ukuthi hayi man iyanzima ngaka impilo siyayidonsa yanzima abaningi ebuya futhi bayasazi ke la sisuka khona kuze kufika manje bayazi impela ukusola kwethu engiye ngibuke namhlanje sebengibuka ngathi ngumuntu ophezulu kanti ayangikho phezulu into eziphezulu lezi engayinewa abalandeli bami hayi mina empeleni mina angiphakamisi kodwa ngiyaphakanyelwa so kuleya ndawo ehlala kuyona nje mfowethu abanye ngithi ababe phansi imoya bafowethu beyani phansi imoya akusikhona konke lokho enicanga kuyikho nami ngisafisa mokukhona nami ngikudingayo ngiyasokola futhi kwesinye isikhathi nami ngithuke ngiswele kodwa nje abantu abaningi sengiye ngibabuke sekunzima ngisho ukuthi ngithi awungibole ku20 lapho ngizokunika mangibuye emoli yambona umuntu uthi kuyamangaza kahle hle kushuthi mina angisaboleki mina sengihlala ngiright engize ngisabe nami ngisho ukuboleka ngithi ushuthi umuntu mangifika ngithi ngifuna 100 rand uzongithatha ukuthi ngiyayidla imali noma kwenzakalani abaningi bazi ngisho ukuthi umuntu azokutshela ukuthi kuyahola ku TikTok eshe ngazi sidalo umbona umuntu eshutha ngisho enqunu eshuthela ukuthi ufuna ama likes okhola ku TikTok okuyizinto thina singazazi nokuthi isebenza kanjani thina so lento ye fame kahle kahle which means sometimes inabo ubuhle bayo futhi nano side lakho nebuye ngathi ibe khona ngathi yakulimaza ifamily yokusebenza yokuthi mhlawumbe waziwe because manje abantu mhlawumbe ngithi yabo kulimaza kakhulu ke la qada nyanya kanjani manje qhawe because kumele ngabe iyona ekusizayo ukuthi uphakame nanokuthi wenza imali ezinkundleni zokuxhumana vele ayinkinga kakhulu yazi ukufika kubantu kumele uhleke uthothi angihleki phela mina manje ngiqeda ukushaya umfana ngesikhwili nje umoya usephezulu kodwa uthothi mase kudinga uhlenga ngoba umuntu noma ekuthola kuphi ufuna ube lento akayaziyo ukuthi ukwazi unje iyalimaza nje kakhulu lento leyana sizofika lapha emakhaya kunomsebenzi ekhaya begoqezana bebe uthi imali izophuma imnqandi ngaleso sikhathi ngempela nginayo mina ebese khalela ukuthi angani wena ubiziwe okay kuphi ungibizile uge eThekwini ngiyile yebo phela kunabafowethu esisenzana nabo bayagida kumele ngibanike le mali le siyadla endleleni mesidle kuyale mali siyagibela izinto kanjalo othothi yena nje ubala ukuthi ngoba ungibone emcimbini kageke kushuthi nginemali akukho ke kanjalo othola uthi ufuthi kwesinye isikhathi thina sikwazi ukufihla ihlazo njengathi nje ke uzobona umhlelo omcimbi usangisho ukukhuluma nawe ukuthi uqashwa ngamalini ucabanga ukuthi ilento ephezulu ngoba uthandwa abantu kanti cha iyalimaza nje mfowethu kuya ngawe ukuthi wena ke uyiphila kanjani mina nje ke mangiphila nje ngiphila lokho engikuphila ekhaya lokho engikhule ngakho ekhaya anginayo lento ukuthi ngiyacula mina abantu bathanda iperformance yethu bawuthanda umculo wami ngisebenzisa lento le ngisho ama comment mina ngifunda ama comment nje ngiyithulele hayi kodwa ukuthi konke kubhalwa abantu asikuboni siyakubona sithathe lo mbono eminye siyeke enye into engathi yagroma qhawe mhlawumbe ngathi indlela okhule ngayo mawubhekile nayo ngokwakho iyakusiza cause iyakusiza ingane ayihlupheke emakhaya ishawa ihlupheke ingane emakhaya ngoba ukuhlupheka kuyawuvula umqondo kuyafuneka nje ukuthi ingane ingatholi yonke into oyifuna noma ngabe uyafinyelela ekutheni mhlawumbe ufuna leyo nto ngesikhathi asifuna ngaso kodwa khona la kumele khona ukuthi uyafuna ungamnikezi ngoba masiphila mfowethu kuye kuhambe kuze kufike nasekutheni uNkulunkulu asikhumbule mhlawumbe akukhumbule wena
obunakho konke la ekhaya ingane yakhe ikuthola ngaso sonke isikhathi kanti ingane ayijwayelanga ukuthi ngelinye ilanga kuyoba khona la khona ethi ifuna lo juice la uthothi sifuna kubantu abarong asisekho isikhathi sokuthi uthole bese ingayijwayeli leyo mpilo ukuthi kanti kuyenzeka ufuna ungatholi ngathi nje ke lapha emakhaya bazali ingane ningayiningi ngesikhathi ezifuna ngaso kodwa ninike kodwa futhi ithi lindele nje ukuthi izothola bese ingayitholi nje kuze kushona ilanga ifune into ethile ingayitholi sidalo ngoba lento iyalimaza impela izosuka nje ingane entombazana iyogana kwandlwana lapha kubo waswidi lapha kubo waswidi kubaswa phansi kuphekwa impuphu kudliwa ipapa njalo nobhontshisi uthothi yona wena uyikhulise ngenyama kanti washesha wahamba futhi emhlabeni isifuna lezi zinto ke kalula isatholakala kalula bengifisa nje ukuthi ingane mayikhula ninike zonke inhlangothi ikilale nje iswele noma idle lokho okufundwa uwe ungamanana phansi ngesimo sokuthi yayiqeqesha thina mfowethu siqeqeshiwe kakhulu usiqeqesha kakhulu ukuhlupheka sihleka noma sishonele nje ukuhlupheka ngingayiniki ingane madoda yonke into ingane ifuna ama snacks uyagijima na ifuna idonut so uyagijima na ngelila intshata ayikho ikhona manje intshata ayikho umfundisi ukuthi ngelila makwenza ke ifuna into engayitholi ungasekho emhlabeni kungabo ukuthi uyamangala ukuthi hawu kanjani manje kodwa futhi ngifuna ukwazi ikhona mhlawumbe igenge kulaba mhlawumbe uthola ukuthi abantu awufunda nabo uthola ukuthi bona because ezinye izinto zigqama mhlambe owezinye unothisa kakhulu mase nesikhathi sesambile sowukhulile mhlambe yabo mhlambe engifuna ukubuza ukuthi khona mhlambe kwabantu okwakhula nabo uthola ukuthi wayethola yonke into kodwa mawuthi uyambheka namhlanje sekuyinto emangazayo ukuthi hayibo lokho kwenzeka kanjani manje kwasisiza phela thina ukuthi mfowethu izingane lezi zosinakho konke sibone sikhule nazo khona imizwe besifika kuyo thina kuthiwe sisadla sithi sizodlala kuthiwe sisadlala uzodlala nazi kutshela ingane mana sisadlala ubona ingane esithanda ibhola la ngabe bayithengele ibhayisikili uyohleka nayo noma ungasathandi ngoba ufuna ukugibela ibhayisikili ekhaya vele uyazi ukuthi ngeke ukuthole wazi isimo sakhona nje umncane ukuthi hayi ibhayisikili ekhaya banasikhathi sokuthenga ibhayisikili ekhaya nje into ebalekile impuphu enkulu ubhontshisi ukuthi silale edlile lokhu kokupensa lokhu ukuthi wena like usuthenga ifoni ngoba ufuna ukufunda social media hayi bengekho uthothi uyafika ingane yabo sikhule nazo izingane kanjalo uthothi namhlanje ezinye impilo sishiguqukile sivuna thina esakhula singenalutho laba abakhula benotho futhi ke special ingane vele ekhula ngathi ithola konke akuvamisini phela ukuthi nasebudaleni bayo iphathe konke momo kakhulu amalunda angiphila na angikhonzile alalela ingoma zami futhi ngifuna ukuchushisa ibandla leli elibhala ingoma ungathi mawubhala ingoma enosizo bese ucabanga ukuthi umuntu onemali akayilaleli labantu abanemali bonke yibo kanye abaphila lempilo esikhule ngayo thina akuvamisile ukuthi ukhule kahle bese uthothi mawusukhulile unemali imali uyiphatha ngoba uyifuna uyazi futhi ukuthi uzenzani maye sikhona futhi ngeke uyiphathe budladla ngoba usukuthi mawuyiphethe ucabanga ukuthi hey mangabuyela lapha ngaso sonke isikhathi mawenza into ngemali uyabo uba washi manje ingane esuke mhlawumbe uthi ikhule kahle mayisenza imali exhafaza nje kudliwa 10,000 etshwaleni kuphinde kuqhutshwa nawe kusasa kudliwa omunye iqeda email lapha iyazi yona ukuthi ijwala ukuthi ziyasekwa kakhulu yonke into eyenziwa umuntu nje ingane ekhule kahle ilisuka ilindele ukuthi yonke into yenza right ayikhuzwa ingane umuntu okhule yomuntu onemali yazi ukuthi yonke into yenza nje ni right ishinga ingangena mhlawumbe sesiphala umuntu omdala iplate kababa wife imhlwithi inkomishi kababa le yazi ukuthi yona right nje yabona akuvamisini impela angisho kabi kodwa nje mawuthola umuntu ephatha imali kuthiwa yilunda leli okwazi ukuthi khona kusolo kuke kwakhona empilweni before yena ngithatha ngifake empilweni owawuyiphila because ngizwile ukuthi awusokustela nomyuvu washo la wathi nani nonke ustela yayinjani mhlawumbe impilo lapho usuphila nje nebandla ngoba futhi nihlangane and futhi nanokuthi nithi manihlangene into enihlanganisa ukuthi nishaye igingi nanokuthi nithanda umaskandi yabo ngicela ungithathe ungifake mhlawumbe ukuthi impilo leyo yayinjani mhlawumbe nje umnyovu yazi wafika imvelo umfana nje omncane vele nje
Ngicabanga naye ngangisamfihlela wona impilo engiphila wangakayibona. Wayibona mangabe ukuthi wayihlaniphila ngazi. Kodwa nje ngangimfihlela wayengakabona mfana. Wafika lapha ngangine business yama chips ngiyakhumbula nje. Ngangidayisa ama chips, amakota, ziningi nje izinto engangidayisa lapha na. Ngangithandwa kakhulu abaningi bayangazi lapha eKwesini. Ngangithandwa kakhulu nganginama customer nje amakhulu. Amaningi futhi na umnyovu wagcina ingxenye khona ekwenza naye ngaphansi kwebusiness esayidini lakhe. Ukuthi siphushe impilo so angiboni ukuthi ngaba nomlando wami ukuthi besiphila kanjani ngoba ngifica sengise stepsini sesithathu empilweni. Okay. Ngcono kube mhlawumbe wayekade sificane lesi sokuqala ngabe uyalazi udaba. Kodwa impilo enzima engekho mnandi. Kodwa yayisiqala ukuthi iyavula vuleka ngoba sasesingenayo singabi nenkinga ukuthi solala dle namhlanje. Sasine plan lethu la saficana khona. Saficana egunjini lamaphanda nami ngangiyophanda naye ezophanda. Safike sahlanganisa ukuthi singamaphanda. So ngangasekho lula ukuthi afunde ukuthi la kwenzakalani la. Indoda iyasola noma kunjani ngoba wangifica vele sengiphanda. Okay. Then kulento yamatoho because ngizwile uthe wafika wazama ukufuna amatoho futhi wakwasebenza mhlambe ngaphambilini ukuthi uhambe nawo uvuke nje uyosebenza. Ningivukile mina kusena ngithi yona nje le business engisho ngiyakhumbula ukuthi ngangine business lapha ngidayisa amakota njengoba sengishila ama chips nani beyithanda abantu. Lapha ngisho ukuthi nga recorder e-studio somfana wrong uma ngithi e-studio somfana wrong ngaba nentombi yomuntu wrong noma iseshela ngizange ngilandelela kakhulu indaba yakhona. Kona nje la mfana waba noSathane nje ngifuna ukumbingelela nje nalapha ekhona ukuthi yeshingani ngifika wabuthelezi bathi wabuthelezi wangapha ethelezini enquthu elankaba umqondo wamfishana kakhulu. Yathi mayifika esigabeni sokuthi sengithatha intombi yavela yashisa into zami zonke. Yashisa ile ngihlala kiyo yashisa ibusiness leyana. Yangishiya futhi nje ngingenalutho. Mangithi mina ngikwesa ugenqeka empilweni sake ngagenqeka. So ngibhanqa nento ekanjalo. Yangishiya nje nginje. Ilanga qala phansi ke khona ngancenga enye inkabi engangiyazi ukuthi emsebenzini inezwi la isebenza khona ukuthi hayi uzakhele yawamkhiza ngathi ndoda ngifaka emsebenzini sekusesimene esinje kwayona le ntombi esibangayo nalomfana seshisa izinto ushuthi izohamba phela manje ngoba angisenalo iplan. So wena ngifaka emsebenzini ukuthi ngibe neplan ukuthi yona ke at least ngizuze yona ngiluze lezi zinto sengiluzile zonke. Angena emsebenzini ngasebenza ngaqhubeka ngaphila nentombi le. Umfoko kwasho nje khona ukuthi hayi ubeyishisela nje into ngamshanga esagile uyangazi ngizonda ngamshaya lento nje ukushaya isagila ngiqala manje usho nje ngiqale kudala ngamshaya kula mfana ngicathi kwaku 2020 or 2022 ya ngiyacabanga phela ngoba into ethi yaqala ngo2021 kwaku September eshisa into zami. Ngambamba ngonyaka olandela wa2022 ngambamba ngegala. Lento yegala nje ngiyayishaya impela nje isegazini. Lento yokubamba umfana ngesagile. Ulapha emakhaya ngithi njeke kuyena ngiyambingelela nje ke. Ngiphinde futhi ngibe isibonelo kuyena ukuthi umuntu uma uthi umshonisa phansi ukuthi sometimes uyamkhuphula. Futhi ngifuna ukuthi kuyena angacabanga ukuthi mayehlisa isandla sakamakhelwane kwehla sona soda nesakhe siyehla. So yena wayethi uyangehlisa kanti kuzokwehla naye ngoba ngiyakhumbula ukuthi wagcina senenkinga ukuthi sihlala ngandawonye uyasebenza maya kasangithembi wavela waye kumsebenzi wahlala ekhaya. Uyabona ukuthi yena wathatha ukuhlupheka kwami. Yena wayekade esebenza mina ngingasebenzi idonsa kanzima. Washisa into zami wasaba mina ukuthi ngizomshaya. Waba sengimshayile wabaleka wahlala ekhaya waye kumsebenzi. Mina ngathola umsebenzi. So ushuthi yena wathatha ukuhlupheka kwami mina ngathatha lokho ayiphila ngakho. Ngoba ngiyazi ukuthi namaye lapha ekhona impilo inzima. Kodwa kube mhlawumbe akangishisanga. Ngabe nami ngikaze ngikwazi ukuyongena efamily ngicela ukusebenza. Ngoba ngangizolonga ngithembele kuleyanto leyana. So nje sometimes wenza kahle wangishisa la mfo wangivusa. Ngakwazi ukuba namaplan amaningi empilweni. Kuyisibonelo nje sengikuxoxa with a smile. Asizwa njalo silungu. Yeah. So nje besehle lapha emakhaya yena usomuntu oxayekile namhlanje. Yeah. Ngiyavela efonini yakhe uyathanda kathanda ngiyavela ngoba ngilento nje ethandwa ngiposta nombani. Ngiyavela kazi uyathini. Ngivela sengingcono kunalento ayihupha ngoba ngesikhathi yena ngishisela izinto wayekade umuntu osebenza kahle ongcono ofuna ukuqhama entombini. Kepha namhlanje sekuyena umuntu ongathi usemakhaya ngiyafisa ukuthi ke mangimbona ngimthele noma ijuba phela aphuza umfana wayephuzela phela.
Hawu ijuba. ngiyomthela nje ijuba ngibongo nje ukuthi angivuse empilweni. Ushingano akakhoza lapha ethelezini. Bayamazi nje abaningi ikhanjani lakhe ngathi alisile kahle. Kodwa nje ke ngiyabonga mfana lento wayenza ukuthi ushisa into zami. Ngakhona ukuthi ngizame more kunalokho. Ngaze ngafika la ngikhona. Mangithi ke mina ngisawuginqa sengaginqika. Sengangamuka mina nemfundo inhliziyo yami sikuyakhala inyembezi. Ukube omunye angothatha isibhamu ngiyombulala bese ngiyaboshwa impilo. Kodwa wathi mayenza lento ngahleka ngathi awukho ngishaya lokho yazo. Ngahleka. Obuye wazoshisa endlini and lo muntu mayishisa into zami ayishisa ngopetrol. Obuye wazoshisa endlini ngahleka futhi. Ngayibona ukuthi yangishayile empilo ngoba le yonke umngani cabanga ke ngabalela yonke umuntu engangiphila naye leso sikhathi ngaphila ngedwa. Hayibo. Bethi bayasaba ukuhamba nami ngoba manje mina ngisempini ngaphila ngedwa nje kanje. Kanti mina ngiyembulela ukuthi mase ngumculi lo osweet namhlanje odumile othandwayo. Engibaza abantu abangiphila nabo ngeqiniso. Kubantu engangiphila nabo lapho wasala uvezi. Uyacula naye ukhona la endimeni. Sibuye siphambane nje ke ngokuthi naye khona asenza khona umsenze khona. Kodwa nje ukukhona iwele besike sacula naye khona la evidweni. Kwasala yena yedwa. So ngangembulela ukuthi ndoda ngesikhathi ngoba usuzoduma sishanyela yonke into ephambi kwakho nokunye sikubonisa ngendlela. Ngakwazi ukubona nabo omnyovu babaleka lapha mhla ngishiswa kakhulu. Baba magwala badla phansi bangishiya ngedwa. So ngakwazi ukubona lapho ukuthi naba abantu abangiphilela iqiniso nangumuntu engasala naye ngaleso sikhathi. Kuze kube namanje nami akusekho umuntu engithi mangiphila naye ngimthembe ngibe naye into sizophila ingona phakathi. Sengiyamazi umuntu ukuthi ngiphila naye namhlanje mangehlelwa inkinga kusasa uzodla phansi. Ngiyabonga ithuba umsakazo. Yasikhonto ishilo la ukuthi lo mfolo oyezama ukuimpressa umuntu wesimami because sinabantu abaningi abaphila leyo mpilo leyo yokuzama ukuimpressa abantu besimami. Inamthelela muni lento leyo? Awichaze ngesinto ngifuna ukuchazela nomuntu nje olapha ekhaya ongakwazi ukuimpress. Mhlambe kubantu mhlamba abafuna mhlamba ukuchaza intombi njengoba usho ukuthi lo mfolo wayefuna le ntombi futhi efuna ukuchaza yona ukuthi angakwenza noma yini nje and ayikho into ozoyenza mhlambe ngalokho because baningi abantu mhlamba uthola ukuthi umuntu wenza into akayenzi ngoba kusuka enhlizweni yakhe kodwa ukwenza ngoba ufuna ukuchaza le ntombi le egcine sehamba nayo but uthola ukuthi yabona ku situation yakho kwagcine lo mjida lo wagubha umgodi etsofaka wena kanti yongena yena into enjalo yabona nje mfowethu kulela intombazane nje labantu laba bamantombazane futhi izigebengu laba siyatshelekana nje ngabo uma ngabe ngempela ukuthi thina amajita sicabanga nje ngabo yazi thina kulula nje ukuthi uphume la uyojolela umuntu wakho kodwa mase ejolile ukuthatha ukwenza into engaka nje uxhaphaza ingane yomuntu and abantu besifazane mayekubamba ujolile uyadlula nje kalulu bafana nezingane yithi nje sihlala kuleyo nto leyo kanti ufuna ngabe futhi siyadedelana futhi ukujola akusiyo nje into ethini ungena nje mfowethu nentombi yami ekameni 30 minutes engayalela lokho ngeke nje so nje ke bafowethu abehlisa abafowethu kulwela intombi nangendlela ukuthi kube khona into uyenza intombazana hayi ukuganga nje lafana wayiganga nje kwangimela ngiyeke nje ngiqhubeke ngirecord kulesi studio ngoba wayesaliwe yena yabo waganga nje namanje ngayithatha intombi uma wengane yami namanje ngihlala naye ngayithatha nje ngamphuca mfana mncane lapha emakhaya ngakuphuca intombi nje yabona ngitshela yena manje kodwa yashiyo phela umuntu osimama akathatha esihlahleni mfo akatha hayi uthathe emntwini hayi ufazelana nami kodwa nje mina ngiphasisile ukulwela umuntu osifazane sengishiyile hayi mase kubonile mfo wami nazifike naye kade ngizoshoot interview awufika ukuthanda mase nenza into zeningane mangakanibambi ngizoqhubeka ngithanda naye mase nginibambile if kuseyinto engalungiseka ngisaqhubeka ngithandane naye siyahlala nabantu uthothi umbambe emjolweni noma kathathu uphinde uqhubeke uhlale naye mangabe unendlela ukuthi ukhonto ofuna ukuyakha naye ngabantu besifazane phela ngeke uhlale naye ungekho into oyithanda kuyena mina nje kubantu besifazane ngithanda umqondo yabo noma bebuye phela bengijolele ngawo lo mqondo bese ungithitha kodwa nje ngithanda umuntu ovulekile yabo so ngeke ngiye intombi yami ukuthi sijole nawo kodwa right ekwazi ukungitshela mshaya umbeshe seyadelela yabo yabona nangu ngidlala ingoma yakhe intombi enjalo yabo umuntu ngimbuza hayi wena usujolile shindawo zomjola siqhubeke la ngisho njalo futhi abehlisa kancane wagcina kuphume idumbu ngentombazane nje
phela Into- omunye mfethu usuke ekhalela ukuthi sekukuningi asuka semenzele kona yena usuke semenze yena kusose kukuninga amenzele khona empedeni manje kuyefana nje and usuke ngambambi like intombi ekikhombe esibamiti ngenzela ukuthi khani kusasa mangijolile uzongikhumbuza ayikho lento leyo ngisho intombi ngayinika imillion mfowethu mayisihambile angakunika lento obuyifuna ihambile ubuthanda so uzohamba uhubhana nomuntu uhubha le mali yakho awumnike yona engazange ayicela labo bayithanda imali labo besifazane ngisho ngaqhamuka ukudla ilipho sephansi limuvu uzobonga ngisho imfene ngishoni imali njani besifazane bayithanda uyabona yeah so manje nje mfowethu esibenzele khona sibenzele ngoba sibathanda noma ubukhipha inkomo ezu20 mayisehambile uhambile naye sebone ezinye miyeke hayi awukazi wona le mali kule ndima yothando engilimele nami ngibalimazile ngasho njalo nje mina nginendaba yazi sometimes ngakubamba uyijolela nje ngisho uma wengane zami phela esendlini ngimbambe nje ngijoya umthethe yekela lento leyo soqhephelela lo mfana manje wena yini manje ngazo nginyanyisa awenza ukudla sidlulele lapha yabo ebengenzela ukudla icala lomjolo bafula injalo nje lidlule kanjalo angithi nami ngiyazi ukuthi sometimes nokumdide sathi ubukuza lapha ku TV ngiphume ngapha ngishaya into ka1 ngibuye yini inkinga mayengididile mina sekwenzani mayengidide yangidide nami ngiyamdida hayi no ngiyakuqiniso la yeah so ufuna sithathe ngalo ndlela uthi nawe ngesikhathi kade uyodlala kuphi eSoweto wafika wathola intombi nayijabulisa naye kuyenzeka ukuthi athole ngoba lento ihambisana ngemizwa ngaleso sikhathi bemthola ngaleso sikhathi naye omile yabona ani nje ukushaya mhlambe 1 yana eceleni yabona so ukhala ke kanti futhi lento nje angiyiboni mina inkinga angiyiboni phela inkinga emjolweni mina ukuthi umfazi uthuke wathi untshontsha yabona usumbamba ke ngaphandle mawathi ungasamfuna ungamiyeka kona nje mina ngishayisa inhliziyo intombi iyajola ayilutho ngiyokunokela nje phuma sambo mfana phuma lapho kuleyo ndoda sambe ngizoyenzani ndoda ophela nayo inikwe ngendlela yami ngizoyenzani ndoda mina ngoba ayikhulumanga nami khulume naye mina ngikhuluma ngomuntu engakhuluma naye ukuthi hey qeda sambe ngivuma madoda lento isho ucaba hayi uyivuma ngelinye ilanga mina sengimdala emjolweni uyivuma ngelinye ilanga ngisho ukuthi sokhulile le maka wabamntombazana nje eceleni ekhona mama wengane endlini nathi kuyijabulisa kuthathe nawe ukuthi njengoba engakubonanga nawe kusho ukuthi kukhona akwenzayo nawe ungakuboni yabo ngoba nawe masujolile sekubamba umfazi esethwalini impahla esehamba uyakubona nathi awuzwa ngalelo ubala webantu ukuhlokoza nje kabili siyangala yabo manje naye mabe emhlokozile nje uzobuya kimi siphila asiphileli phela umhlokozo la kuningi ukuhlanganisa ngaphandle komhlokozo umhlokozo wokugcina sungazwala umuntu uthi bamhlokozile nawe ubuya hlokoza ulazi iqiniso kwawena ngiyadlula impela mina ngifuna uqama futhi akunandaba nje ngisho nalo mfana wahlokoza akunandaba kwana nje wahlokoza maye ngazama nje plan lokuthi ame kancane ukuhlokoza hayi yabo phela hayi kuthini delete leyo number blocker lo delete number angifisa ukuphinde ngibone lo mhlokozo lo phelile mayilalela ngizombona ngokuthi aqhubeke engasabuyeli lapha nethi kwehlisa kancane izinto engimbamba kuzona mayinenkanisi singahlukani ndawo suzu uyohlokoza kwesithathu ngeke yabona kodwa nje ngeke mina futhi ukuthiwa nje ngihlukana noma wengane zami ngenxa ukuthi usejole nawe ngoze ngimtshela ukuthi hayi isigebengu lesana besifuna ukukuhlokoza nje buya kimi ngesikwenzele lutho ngithi asimfonele manje umtshela ukuthi sengixoshile uze kufonela usuthi yangixosha manje usuyaqala uyabamba uyayeka nawe bese ngimtshela yambona unomuntu wakhe wena buya kimi nathi nami ngoze ngimhlokozo wakhe injalo nje asiqhubeke qhala asiqhubeka mfowethu yekani intombi futhi ayingazi ukugcolelwa ukuthi ziyajola ngoba nathi siyajola asithandane nazo ijola nathi sijola lokho esikutshela nabo lokho nje endlini asiqhubekeni ngaphandle komhlokozo kungabathi sithandanela ukuhlokoza shini mabe ngamrapper nje umkakho ehle kabi nje stopeni wathi uRich usuyamala thatha kanjalo bamrephile kodwa wami urap into yami mfana wayibamba ngenkani mina ngiyibambe ngenkani sezingeni injalo nje
ngenhlwane nomuntu uthi bamraphile Yeah. hayibo Hayi. lutho ngafike mbuzo ka bakushaye ngaka asaphela yabo bebe bangaki ngikhalela lokho ethi bazi baqhilaza 4 yabantu uwed siyadlula lapho yabo Yeah. kuyenzeka abanye abafazi baresho ke bengasho ukuthi uToto urephe kotshwaleni bese daki bamlokhisa abafana Yeah. kodwa mayivu kuyazi ukuthi ngathi la ikhona ngihloziwe nje kodwa ukuhloza wakhona uthola ukuthi angeke sakutshela wona mangabe mina ngiyopha ngizongitshela yazi zona ngihlokoziwe ngendlela bahlokozile Hloza ndleyandayi ngilokhile bese nje ungaphindi phuza utshwala ngoba manje hlukana notshwala hayi uthi mina ngihlukane nathi bakuhlozi ngoba futhi kuyahlokozwana nje yahlokozana neni kodwa singathathelana abantu asibolekaneni kahle hle injani nje. Okay, then awungithatha ungifake isithombeni ukuthi yini mhlambe into eyakugqamisa ku social media nento yakufaka ematheni ebantwini cause omunye uyabona ukuthi uswidi uyathandwa impela awungithatha ungifake nje kuleso sithombe le mhlambe noma ku video ayishare noma kule single owalikhipha ngaphakama ngayo mina ngiqamba nje amanga futhi phambi kwabantu bonke bephelele mina ukuphakama kwami endimeni ngapha malo mfana bathumbeje ongiphamisa la mfana noma ngiphamisa umsangano nje ngiyinyanya indlela ngiphamisa ngayo khona nje wangiphamisa impela banginaka khona engisanganele banginaka umfana wake othandwayo lo yana unenhlahla kakhulu uyathandwa kunjoba ikhanda yakhe alisile yabo khona nje uyathandwa so kulento yakhe kulokho engikhonkothe nginake ngigulela ngekhanda yangisiza mina ngikhuphula kakhulu kanti nengoma ngangiphethe ngeso sikhathi bathi mabe naka ukuthi ubani lo sedelelwa uhlanya likazwe lonke ngoba yena umuntu nje ogulayo wezwe lonke so mangabe ngempela wangiphakamisa mfowethu angeke ngiqamba mangala mpem wangikhuphula kakhulu ngaziwa kanje ngenxa yakhe nengoma engangiphethe ke phakethini ngoba abantu bakhona ukuthi bengiattende bonke ukuthi ubantu osedelela umbheje ngoba angeke ngithi siyadelela nengane ubantu osedelela umbheje ngesikhathi bengisondeze bathothi ngiyamina ngiyayiculela ngapha mabelalela bathola ukuthi ingoma ikhona kanjalo abanye bangaze ngengoma abanye bangaze ngestage kodwa nje iningi labantu ongingathiwa nje baningi bangaze ngombheje baze bagcina sebengithanda ke ngoba sebengithanda ukudlula yena kahle kahle nahlangana kanjani asesike nje siqale lapho naye lo mhlaba umbheje wena nombheje yazi umbheje mina ngimazi kahle hle mfowami kodwa uqala ukukhuluma ngaye ngiyakhumbula sasihamba nayo vezi sathi lapha e-studio emashingeni kodwa yazi mhlambe leso studio talks emashingeni engineer wakhona bathi sotopa usho wangibuza nje simple engibuza ngobazi ukuthi ngeke ngazenza umqhumene engibuza ngoba ngangibiza ngebhovu ukuthi hawndot umbheje uthi wakhida umqhumene bekhida kuwena yabona naye ithatha lapha kwakuthi ngiyabona ukuthi akuyancokola nami ngancola athi unamanga mfana akaze agide kimi wathi ungammelani angazi nambheje ngaso sikhathi ngathi mina ngingammela yabo ngathi hayi lo mfana ngamela mina msondeze eduze lo mfana wasephendula leyo video ke kwasuka lapho mina kwakuthi angiunderstand lento le ngathatha udonkana wami idonkana ke sikhwili ngasifaka ekhwapheni ngashona khona ngawufuna umfana afika ngamthola bamvalela ngashona eJoshko ngamfona ngathi phuma ngila ngaphandle ngusobozele manje mina ubone nguhlafuna wabaleka lapho walokho enkonkotha ke kude nami kwaze waphoqa ukuthi ngimphendule khona lapho noma mina mfowethu kungangithokozisi nje lento yokucwasana waphela senginezingane futhi nginana abantu engithandana nabo yabo manje ngeke kube mnandi ulele nentombi masigejene nentombi yami ngizwe silokhu idlala ama video alesi sithutha ngibona ukuthi ngiyabasela khona nangamahle phela akukho lula ukuthi ungatshela umhlaba wonke nje ukuthi ngimubi hayibo Yeah. utshela umhlaba wonke nje ukuthi ungimele nje ukuthi ngimubi nje ngisabathe ngisho naphi ngimubi nje yimngedwa nje omubi ngoba nawe nje lapho yabona uqhelile kakhulu kumina hayibo nje wamebeza thathi cha nje seyisho umuqo hlwa sitha umkhulu umuganyana nje yabo so manje fani nina nikwade kakhulu makukhulunywa ngobubi ngoba ningapha ngikwi-team yami yabo manje ngicina sengidelela na umuntu omubi futhi naye lapha enkundleni athi nawe umubi kodwa qhawe kodwa usho naye mubi la ngabe uyalwa silwa nalo yamuntu oyitshela ukuthi imuhle ngoba bengifisa nje abalandeli bami kube laba babi bodwa sidelele laba bahle abayitshethi bahle ngoba ngibona nabuhle mina
Usho la no engineer lami la eceleni. Sibambe impela ngiyabona la mthiki stove side savale robot. Sizowela sonke. Athi lama comment lapha babhale lapha. Abafaka ama comment lapha. Abazokutshela ukuthi ngoba nomhlophe kodwa bekutshele nje ukuthi hayi. Cha nkonzo yami. Yafana siminde stop umuntu onhlukanisela umkhulu. No bosachaza ngombe. Kwazana naye ngamazi kanjani afana cha. Kwaukuthi nje ke ngigcina nami ngiyabona ukuthi hayi shuthi mangabe kumele sihlulisane ngayo ingoma le. Ngakho ukubhikelana lokho akuthandayo ukuthi simemezane ke nami ngaze ngagcina yabo noma mina ngingakwenzi ngokudlala ngizokwenza phela ngiyiphendulela nami isimina. La sesixabana khona sixabane sethatha ingoma ke la sekumele sishane khona. Akusile la khona ngithi akhipha ingoma le ini hayi lapho khona la iqhamuka khona nje se perform ngoma ethi Mouse stage. Oh okay iyaqala lapho. Ngambona ukuthi ayisesiyalwa ke manje sixabana. Sathi sisolundi ke ngapha into yasiqhatha kakhulu ngempela ke yasenza ukuthi nje azabe nesinyanya. Mhla eqhumisa ama time onto yami. Ayinganyanya kakhulu ngambona into personal yena. Kusho ukuthi waba nomona yabona ngeke ngithi wangikhuphula uthi ngambona sengikhuphukile. Sengithanda ukwedlulwa yena wayesefuna ukungishonisa phansi. Wathotha ngisafuni ukuya phansi ke manje impela sengine bring impela ngiyaphezulu kuyona into esayibanga ke lezo. Sasagcina singazwani impela nje mfowethu ungamlethi la sikhona. Kodwa lokho ukuthi abantu besponsor ukuthi ngesiqashwa abahleli bemcimbi ngoba sizolo emcimbini phela kaguli nama ngiguli ngeke silwe emsebenzini. Mhlawumbe izoma nje lapha apha ngemonto yakhe lapha ngiyibhakele lapha noma engafika thini ngami stage anginandaba ngini ngaleso sikhathi sisemsebenzini sizohlonipha lo mcimbi lo ngaleso sikhathi sehle lapho siqhubeke nengoma. Mhlawumbe thina la singadibana khona la ematshwaleni njengoba athi ngimbamba ngenduku koJulius eindaweni ezitudo lezi singashayana. Kodwa phela thina mina ngibone engathi uqale washaya wena mos. Because ama video aqala wa trend. Ayibeke kahle uqale wasaya mina. Asikukushaya. Akusokushaya lo ke. Ukusaya uqale wasaya mina wazama ungisha kwakuthi sengiphuthuma na se stage. Ngathi ukuhamba nje sakushesha. Yabona ngiyele stage ke nakho ngoba phela ngihlonipha umsebenzi ukuthi hawo. Ngathi ngisathi ngishaya iqupha la ngizwa sithi ucabashe stage. Ngave ngathi hayi awuthi ngiyeke iqupha ngidle phansi kuthi wayezama ukungisaya ke ngesikhathi ngiyale ngiphuthuma kuyoqoqa emontweni. Angibonanga ke lokho angizwanga lutho futhi yimi ngibe sengimshaya ke ngibonile le insukwini wabo ngimbulela phela ngenduku enomshanje ngidlula amaphoyisa khona obhalile lapha kuma comment ukuthi hey la amaphoyisa sasihamba nawo sasenzodwa la sasensana nawo kahle wona imigadi uthi mayibaleke ngishiya ngoba yena wasuka ngemonto washiya lo mfana phansi ngathi amaphoyisa awuhubhena abuye naye mina ngizobe qinisa isandla kulomfana omncane kwathi hayi shaya cabashe siyavuma ayishayela kumfana phambi kwawo ngamkhahlela nje ngiyakhahlela nje ngisasatshwa ngempela ngisho la mangidriver nje imoto ihambela le nami uyabona ukuthi singahle siyimise la ngimbonye ngesikhwili futhi odriver laba abashaya amatekisi lapha sebengisaba kakhulu impela zonke impisi nje lezi eyithutha abantu ngamatekisi ziyangisaba senze nje ngishaya umfana ngesagila zi-indicator esekude nje zingibhibhizele nje zami ukuthi ngihambe nje kahle ngiyambona umfana epaka phambi kwami sethatha abantu ngishaya kanje ngesikhwili enkundleni engibonile umfana yaphi yaqatha ungilandela iswidi ayikhiphe eceleni ehlisa abantu ngiqhubeke nje cha ngiphazamiseke indawo ungamtshelani manje because ngiyacabanga uzoyibona lento athi hey into engayisho nje ke kuye ngathi bafana musana ukubaleka ngoma nibaleka nifulathela idlozi musana ukubaleka bafana yaqalwa yinina lento iyogcinwa yithina bhekani ngakimi bengibela i3 days ngisafuna nje ukwazi ukuthi 3 days la engibele yona noma wayefuna ukuthi u30 days washoda ngokufaka uzero kona nje u3 days uphelile bengithi mina ngabe sikobe sesificene kwaba la khona I think angazi noma nanibanga ingoma noma kwakwenzakala because wakhipha ingoma wena ingelosa amabhubesi naye walandela wathi ubano ubhonga sabhubesi ngibe sengishithi yimi ngibhonga sabhubesi la seqhamuka sezothi ubano ubhonga sabhubesi ngayimbona ukuthi hayi uyangipractice
Cha, umfana omncane uyayithanda izinto ezenziwa ubhuti nje ke. Mina ingoma yami strong but angifuni nokutshelwa nje ukuthi ngoba anginaso isikhathi sokuthi ngithi kubantu lalelani ingoma yami. Ngifuna ukuthi lo sethu ke wayilalela wayithanda athi kumina hayi futhi uqhubeka usikhiphele lo mculo kanje siyawuthanda ngoba umculo ohlukile mhlawumbe nawe ungakufakaza lokho umculo wami wehlukile nje. Akekho umuntu ongangiqhathanisa naye ukuthi sicishe sicule ngokufana noma sidlala ushunota ngidlala nje ushuno wami ngisho esigincini nje ngibamba ngendlela yami akekho ubamba ngayo. Yabona. So umfana omncane ngiyambona ukuthi uyathanda ukubukela lapha kobhuti. Uyathanda ukuba yimina. Uyathanda impela ukuba yimina. Ngigadile nje nami ekufeni kwami mayivuka ethi uvuka icabashe nishine bulala. Uyathanda ukuba yimina le mfana lo yana ngizomfundisa ngesikhwili kodwa. Ngoba nakho ukugida ufuna ukugida njengami ufuna ukucula njengami. Ufuna ukudlala isiginci njengami kepha ngiyamfisela nje ukuthi lezo zinto engathi ngaphumelela ngempela kuzona agcine ezezile ngokuyiqiniso. Ngoba ngiyezona kulonyaka uyahlenyuka kuthi uyahlenyuka uya practice ungena kube iculi uzama ingoma engcono. Kulonyaka ngizomlinda akhiphe bese ngiyakhipha. Hayi ukuthi ngikhiphe eqala ngoba ngokudlule ukwazi ukuthi mangikhipha athatha ingoma yami ayisenze ngongemthetho. Yabona. Kulonyaka ngizomlinda ngeke ngikhiphe mayengakhiphile ngede khiphile ngiyibona ingoma zakhe nami ngokhiphile ingoma ngakusasa. Ngoba ngize noma yogade esethi ay ngcona ayithathe le ngoma ngoba bese niyibanga phela athi ngcona yenze yakhe le ngoma le. Inkukhu ke leyo nje. Lezi le emhlophe inkukhu emhlophe ukhuphukana okugcina. Uma yogade hayi kodwa nje ke loyo ke yena umuntu esincokola naye ke makuthiwa siyancokola ngoba noma udlalisana so sidlalela nje nomfana wami. Masibonana siyahlala kube mnandi uma yogade. Lokhu nje sikwenza enkundleni umdlalo wami naye. Cha lo ungicikwa ngempela mina ngiyengilala ngingadlile nje ngevideo thosikisho umfana nje yanginyanyisa. Ngiyangahleka ngifonela elinye iqhawe lapha ngevideo call uma yogade. Kufika lapho olwandle uyobhuda lapha eBeach eThekwini. Iphe inkosi enkantolo iphathele ibhavu la indishe ukugeza. Ikhelelo la eceleni. Bese yaswima. Ichithe khona lapha ibifaka imoto ifaka indishe emotweni. Ibishali inyawo. Kwangijabulisa nje nakho lokho ukuthi uyakwazi ukuyibona ukuthi yabona. Ukuthi ulwandle lumlingana. Kodwa impempe ikhala mawala mayike wasondela ngakhona uthothi uzoyikhelela ngendishe. Impempe lezi ezifuthi izingane ayifuneki la. Kodwa nje omneplan lokuyikhelelo lakhe eceleni ayibhedele ngiyabonga nje. Baloko beyishayile impempe lapha ebuvuthi hayi bokhuzani. Akhanjo lakhe endishe impela leyo kugeza obe ngenela phakathi ayishayela ke ngoba uyaswima khona namagagasi ke khona lapha endishini. Waqeda wachitha lapha ngendishe. Umfana orathi uyawazi uyicabangela umuntu ongeke umthu ngelilanga esefuna uyimatanisa nathi ngengoma. Ngoba uyakwazi nokubona ulwandle lapha kwakhe. Shout out to Uyazi kanjani vele le yankabi leyo uma yogade? Hayi inkabi nje ngikhonzile nje kakhulu ngayifuna number yayo ngaze ngayithola. Ngithanda kakhulu indlela aperforma ngayo lamjithe eyikhandla. Uma yogade uright aqashwe noma athi uqashwe asikho ku right lokho. Ngoba uyabona phela njengoba engangalescoop sejuice. Uma ke washaya unyawo lingaka mina njengoba ngingaka uma ngishaya unyawo lingaka ziyalingana lezo nyawo. Yabona ngeke ngilindele unyawo olude kuye ngoba vele akekho mude. So indlela aperforma ngayo noma eshaya inyawo nje kusuka la idolweni lamuza la lukhulu lo nyawo lukuye ngoba yena phela ungaka. Yabona umfana nje lo yali ngimthanda kakhulu akafukuzisi hayi uyasebenza futhi stage futhi akaze afika uma yogade esephuzile ngasawuhlonipha umsebenzi uhlale nje active ngiyamthanda kakhulu sengathi bengaqhubeka futhi bemqashe bafowethu benginganani futhi khona bengamqasha aza ayofa ku right noma singaqashwa ngathini maye khona uma yogade mina ngisoke ngihappy ngoba kukhona inkunzi yami. Awungitshele qha iziphi mhlawumbe ingqinamba enibuye nibhekane nazo la endimeni ngamaskande mhlawumbe ongathi mhlawumbe mangathi mhlawumbe ugovernment engangenelela mhlawumbe nithola ukusizakala because ngiyacabanga ukuthi khona mhlawumbe izinto mhlawumbe uthola ukuthi nani aninawo amandla ukuthi nilungise kodwa khona abantu ekumele bafake isandla ukuthi gcina ezinye izinto ezilunga mhlawumbe iziphi ingqinamba nje ongathi mhlawumbe nibhekana nazo la endimeni ngamaskande. Yabona mfowethu mina ngisafuna ukubheka la endimeni ukuthi qashwana kanjani ngoba yazi mina sengenza ngiphelele uthando nje lokugida. Qashwana kanjani ngempela ngoba phela
ukufice epostini uthi abheka ipost inozwidi uzwidi ube wayindaba ngingekho ngoba wagcina ukuduma uthi sawubona inhliziyo yami waphela lapho kwathi nya usebe wayinsi ngekho qasha uzwide ayikahle bona ileyo nto nje ngikhala ngayo ukuthi ngabhlungu ke nawe eklasini wazi ukuthi yabona uphethe amaphepha amahle kakhulu kunawami kodwa mase kuqashwa futhi ngakho ukuphasa lokho eklasini bese kuzoqashwa nje umuntu nje othole 60 over 100 wena ube uphethe la mhlambe 95 over 100 leyo nto ingakuphatha kabi ke nawe uyibuza ukuthi hawu lo muntu uthi ungihlule ngani kanti ngoba ngiphasa ukudlula yena into ekanjalo nathi lento esiyiphethe le iziphi uyimfana necertificate siphatheka kabi mase sibona umuntu eqashiwe necertificate esincane kunesami mina ngiyagijima stage inkonzami ya ngike ngawabona ama video akho futhi ngibonile khona ivideo obhalile ukuthi ibafana bayokukhumbula usungasekhe kahle ngoba indlela ogida yona stage ngiyakutshela le talent leli hayi engathi balibona sengifile hayi mina ngine but even insizwa ke sinazo la endimeni nje ngiyangofihla phela lokho ngoba ayikho mina insizwa ke ngifakela imali la esinayo la endimeni ithi Tang Pop ikhona imininzi insizwa engiye ngibona ukuthi ziyafisa nje uma zenzo zokungabi khona ngoba ngiyaphazamisa ngani na mina uma ngabe sisemcimbini ngesikhathi ngidlala stage wonke umuntu ukhipha ifone vele ubona amafoni esekhanya sebhenga kimi bayazi ukuthi lapho sekudlala umuntu esizothi noma simfaka TikTok sinama likes wethu yabo okunake nje ngiyanguvula ama eyes ulandele nje ama page la kunama performance khona ami bena ubhanyazilo ufice nje sifakwe nabaculi ubheka ama comment wonke ungathothi enza 1k wonke ancoma so lento abantu abayifuni ke ukuthi awuthi ngikalise nje simple uyasifica singo driver lapha emaTaxini sicheckisa 800 mawufika wona sofuna ukucheckisa 1000 vele pendula phela kuzowenzalani ngithi thina sizokuthatha kanjani wena sofuna ukucheckisa 1000 la ekhaya thina sicheckisa 800 and ngapha sizinkunzi kuzoqhuma inzondo ngeke sikuthande kodwa ngeqiniso ngempela umuntu osebenza nami uyayikhandla ngomsebenzi wakhe so nami nje ngiyafisa ukuthi abantu ke behlisa ama comment okungcoma ngcono beve beyithulele ukuze ngizokwazi ukuqualify ukungena kweminye imidlalo bese ngithi kubahlela ake bekubuza kuma artists ukuthi siqashe bani siyeke bani ngoba ngempela le nto le iyazivalela thina mangukuthi ngempela lo muntu lo osukumbuzile ngaleso sikhathi asikho emzweni wakhe sesilovile ngicela mina maqashwa ama artists kubuzo kubalandeli lapha kuma comment ukuthi balandeli nifuna bani mina akutshela ngakhiphela umlandeli izulu lina ngiye ngenza isimanga mina mangena stage lina lishaya akekho umuntu ozohamba la gijima mina ngoze ngiqede lo mfana uzobe sengilandela lapho uthotha umbeje uzobe seyidlalela nje noThakalani laba abafana abancane wabayenzivulo selambile ibandla elidala mina ngiye ngithi ngifike emcimbini noma ngiyijipi nje ngizothi ngifika kuthiwa ndoda udlala nini mawuqeda sihamba kube ngadlalwa futhi mangiqeda ukudlala nje behamba abantu ngibhekile umbona umuntu ebeze boshaya bephele kuze kusala abantu abawu10 kodwa mangadlala ngashano 9 ebusuku bethu abantu sifuna ukukubona ngikhuluma ngama promotion kuma event mina nganifica nihleli lapha ya emuva bese ngithi yimi ngibonga sapho ngishone phansi ngishone phezulu nezami ubona bonke abantu besondela be fast ubona sekugcwele manje la ngoba bayazi ukuthi asisekho isikhathi sokudlala shaya ingoma manje kodwa nje ke angithi khona umculo mhlambe ovalela mina cha ngivalela nje amanga la akekho umculo ovalela abanye abaculi cha ayikho leyo nto le ngicela nje ukuthi abalandeli bengincomphela kakhulu nami leyo nto le ingakhela ubutha kwezinye indawo bengincome nje kahle njengabanye abantu ngoba bagcina ombeje sekuthi abayibulale endlini abathandi ama commenters ekithi ombeje ke bazace nje yiko leyo nto le ukuthi bafisa ngathi ama comment engathi sibabi okay no ngiyakuzwa qhawe okunye ngifuna ukwazi lana asike awukungithatha ungifake isithombeni ngealbum yakho ihamba nqola yami awuke nje usihlaziyela isithombe thi umuntu mhlambe ongayazi ukuthi kahle inhloso yakho bekuyini ngale album leya yabo sixoxe nje ngesihloko hamba nqola yami hamba nqola yami
Uzohle uzoqephuke alihlelele yangoma esukela kuney'nsizwa engasebenza nazo la emculweni sekhona ziyangibona lapha ngeke ngimention eziningi ngisebenze nazo nje kakhulu zingithathe kancane kakhulu yazi akekho umuntu oyazi ukuthi ngenina mina ngacula into ethandwa abantu bonke babe ngitshela ukuthi ayikho nje into engaculwa uwe wena cabasha ngithi kuthiwa sikaze sikuze ucula nje ukuthi nganginalento ukuthi mina ngikwazi ukucula ngeke ngifice wena ucula bese ngifisa ukubheka nawe ngawo ngoba ngizogcina sengithatha istyle sakho sengicula njengomjikijelo sengilingisa umthandeni ngilingisa ukhuzana ngokuthi mangicula njalo ngihlala ngicula ingoma zakhe yabo nganginalento ukuthi lento engifuna ukuyicula ngifuna iqale ngami ukucula ukuze abantu mabeyithanda iyoqhubeka ngiphilisa isikhathi esithi mina wami umculo nje mfowethu ngiyoze nguyeke nje ngeke uzibabhora abantu sidalo nje uyohlala nje uyilento le abawudingayo ngoba uma ngibhala ingoma ngiyaqela so mangithi ke impilo yethu ngathi imile kanti iyahamba ngangisho izo lezi insizwa lezi ukuthi hayi nani ngasinakile bafana ukuthi siyahamba sihambise umkhumbulo lwandle thina sadlula kunzima besisongela yabona ngesaba ukuginqika ngikhuluma nje ngazo lezi ukuthi bhekani wensizwe yabona and sekuye kube ebhlungu mangibabuka manje ngiyibuza ukuthi hey kazi kwaphela lapho lo babuhlani babo lokho yakwazi kwabo ngoba abafowethu ababejwayele ukusho ukuthi hayi ubani ayuyashaya ubani umuzwile nomfana ufika hayi akathi ishu yabo silalele bona ke bexoxa leyo nto leyo kwaze kwafika isitheni sekungena mina e-studio bona bangiphikile mhlambe bathathu bese ngizovunywa abantu abawu30,000 so vele kusuke sekusobala ukuthi ni bathathu niyayigulela nje yingakho ingoma yami yathi hamba nqola yami anikangibuza kodwa ngisebenza nobani ama-album ami sewaze bengithathela amalunda ami ngisebenza nomunye umfowabo abathi Masondo uyena umuntu oye ahlela indaba zezihloko nendlela yokugqoka o-CD cover uyena wathi indoda yazivele sithi hamba nqola yami sasikade sizothi hit and run sase sithi no hamba nqola yami ihamba ngempela hambisa umkhumbulo lwandle ngempela ngiyakuzwa cha okunye mhlambe engifuna ukukuvezela wona namhlanje sibonile abantu abafana nabo Mthandeni noSminoff ngiyakondlela bebenza ama music video yabo nama music video ebewavela kumabona kude which is as umuntu ofana nami ohleze eBheki TV ama music video kaMaskandi ayimvela kancane lapha eTV kodwa sikwazile ukuwabona ngonyaka ondlule so lento lena mhlambe ngokwakho ukutshengisana mhlambe kundima nje kaMaskandi yiphi mhlambe into ongathi iyathuthuka mhlambe noma nibona kanjani njengoba phela ngithi njengoba nani nilani khona bakhona abantu mhlawumbe abangaphambili kweni nabantu obvious ayikho indlela ongathi uma ihamba uthi wena ikuwe ophambili ukuthi mfowethu ibandla liusebenzela kakhulu Maskandi ubalwa khona okhuzana ama Blue Nation wonke ephelele ama Red Nation wonke ephelele mfowethu laba abantu basebenzela kakhulu Maskandi ukuthi ube sezingeni so nje kwaba kwenza abazenzeli bona manje sebenzela ikusasa lethu kufanele nathi sincome sabaculi ngoba kukhona abakwenza uthola ukuthi leyo nto leyo njengoba beyenza sisebenzela uMaskandi wonke yabona namhlanje sibazwile beko Metro FM okuyiziteshi ke engajwayelekile ukuthi kungena uMaskandi zona namhlanje bakhona lapha sibabonile bevulela uMaskandi awuthathe kancane ngoba umuntu waselokhini uzofika kutshela ukuthi hawu Mthandeni ndisukhuzana yabo kodwa kahle hle kwaziwa bona ngokuthi angisasami namhla ukuthi ngithi ngicula uMaskandi ngoba ngiyazi ukuthi kunabantu abasegameni abaphezulu abawusebenzele futhi ukukhuphuka bonke nje koMaskandi abakhona unibebe sengikhuluma ngalezi insizwa ke ezimbili okuyizona njengamanje abona eziphezulu ngokwegama emculweni so yizo insizwe zisebenzela kakhulu ngisho nje ngithi kwakhona lokho kusho ukuthi nathi ngingasovela komabona ukuthi ama music video wethu uqinisile and then awungitshele qha uma yogadwa yithathe lapho lento ukuthi wena ubuke udabukise eLundi ukwenze njani eLundi agula lo ngangivimba phela ephethe induku awanginaphathi ukuthi angiphume esishayane awu kwathi ngiqonje nje amaguzu nje amaguzu la emvula ngiphume ngimbhaxa phela akukho la ngishaya khona ngaphandle kwasemaqaleni kwathi ngiphume nje ngimbhaxa ngase ngithi awunimnyethe so yena obethi ngangidabukisa mina ngangimzwela ngibuka nje ngangimbuka nje kanje ewindini
ngibuka le izongishaya amaqala namadolo ngiyishaye hayibo ngomshaya mina lafana mncane kakhulu kodwa ke siyayingcwekela naleya sketch yeah ne awusho mangathiwa mhlambe ungena ku boxing match ungangena nobani phakathi kwamayogadi nombeje mina ngingangena ngapho hlangana uthini lwami ngangedwa nje bese ngicela nje umbeje nabafowabo bonke beze lapha eringini ngibadendebule ngenqindi yabona lokho kusimamoza khona lo bhuti ekuthiwa uthi ubhekenwe insizwa nje engangijwayeli kabi mina akabhekani nami ubhekenwe insizwa lengaku manginokumuzwa nje namaganyana ahlala wagodlisa kithi ezama ukunompela ngoba uyathanda ukopha unompela eyithanda into eyaphambili usigcine sephawula kabi ke ngamagama ethu kanti ke kufanele ukuthi amagama ethu asense kahle njengoba kufanele kuhloniphe ukuthi siyathanda osuku namhlanje nayizolo sithandiwe asazi kusasa kodwa namhlanje nayizolo sisathanda impela kufanele mayikhuluma ngathi abe be careful ngoba ngathi lokho ngamtholisa umshezi ngathi sesimshaya uyasonta qhawe ngashaba faka ngesikhwelo songibuza ngiyasonta sothi nje we ngabe phela ngombeje sekwahlala endlini yami lafa bamfuna into sonta ngisonti mina futhi yena ukholelwa yena kulokho ngikholela nje uNkulunkulu ukuthi nje umuntu angimkholo so ngeke ngikwazi ukuthi kube khona nje la kuthiwa khona siyohlangana ngokudumisa uNkulunkulu nami kanye nami kodwa nje anginankinga nalisonto ekhaya kuyasontwa kakhulu bonke oanti bayasonta bayazi abantu abaningi ekhaya kuyasontwa nje sonto kwaShembe abanye basonto eyona abanye basonto kwaMasango cha yimi ngedwa nje ngathi bafuni ngomkhonza ngenhliziyo ngoba lo ngimkhonza angimazi so kahle into engazwani futhi na iBhayibheli ngoba ngisafuna lo walibhala ngangimtholi manje nje yabo ngikwazi ukuthi ngilokhu ngiyofunda into engazi yayibhala ubani ngifuna ngcono kube lo walibhala uyasitshela wayithunywa ubani nini lezinto ayibhale phansi oyibona phi kodwa uthi uNkulunkulu ukhona ngiyakholelwa lapho ngoba ngiyabona ulwandle ngiyababona abantu ukuthi abantu bayimagic cha bakhandwe into ngempela estrong uNkulunkulu ustrong kakhulu ngoba ukwazi ukuthi thina sisokole almost 30 years bese mhlawumbe eminyakeni emibili sibona ngathi leyo nto ayisekho ishabalala nje semthamo uNkulunkulu namandla kakhulu uyeke ngimthandaza ngikuqa nje nakhona nje 1 minute ngithi uNkulunkulu ngicela ungithathe lo mayo gadi nombeje amen 2 minutes usuqedile ngicela ungihlenge nawo mbeje bengidlulaza igama lami uNkulunkulu ngicela ungisize ungidibanisa nombe sengidenge ngifuna ukumshaya ngimbone sevela ngimthela ndu yabona ngithandaza nje lokho nje yazi cause ngangikufuna since from last year and last year wawusebenzisa lenye i-account lapha ku Facebook so ngeke ngathi ukudideka mangibona ukuthi usu create i-account enje yini le ndala umbeje ya report kakhulu ama page ami nakhona njalo ngifuna ukumentiona ngqo ngithi yena khona nje khona nje into enokwenzeka nje la emapage nami khona abantu abayidlanzana nje abalwisana nami ukuthi bagcina seba report evalwe kumina ngivule linye nakhona ngiyathandaza lapho kusho ukuthi abantu ke futhi bayangithanda make ngathi nje nanti iswidi bafeseli ngapha ku Facebook bavele begijime beyothi imbo kumina ngingazi ukuthi le nto yenzeka kanjani kodwa nje ngeke nayo umbheja ngifuna umlokhu zakhulu ngoba yabona mawuzogada impukane njalo obisini kanti uthothi ngaphansi khona inzika nje embi so ngiyangithanda ukubhekisisa ngisazonke ngibheka nje ngenina ngiyobuya naso ecela ukuthi hayi sengaze ngamthola umuntu ovala ama page ami ngoba lo muntu unedlanzana nje lakhe abasuke behlela ngabe esikoleni eparkini emsebenzini kuthiwa yasimreporteni ngomningi kanti zovala sebavalile ama page amaningi kodwa nje ama likhona lithi Sweet Music likhona lithi Sibusiso King Sweet Cabashe likhona nje manje li active page amabili la cha nje abantu ngesaphela kuyomehleni ngoba singene ngisho ingane ezincane ngizokushiyela ama number DJ Clear ade ngifona DJ Clear nje thanganyana nje ke vuma ukuthi ayicanya ibhala ingoma ubelalela ingoma ethi ihamba nqola yami uyibone ku TikTok ishoot omunye umntwana ngiyambona ukuthi umambomvu kwelo ojwayele ukuphusha ingoma zethu ushuthi wabona umambove enze ngayi
ivideo ingoma yethu wangifonela ngokuthi ngikhuluma nobani hayi ukhuluma no DJ Clear hey wena DJ Clear cula ingoma ethini la hayi zangitshela into zaseGasa usakhuluma naye lo mbhemu lona kwangijabulisa nje nami ukubona abanye abacula omunye umculo oseceleni koMaskandi kodwa bekwazi ukuthi bebuye bezovuma umuntu ocula uMaskandi ukuthi ayindoda uyayishaya lento le cha wayivuma impela ingoma ethi ihamba nqola yamathi hayi uyiseshe waze wayithola wazofonela uGozini wacela ukuthi bemningi inamba yami wathi ungaphe force Lawrence uyafisa ukuthi ngelina kube contest yenza ngizombiza nje kulezi ngoma engizoyikhipha DJ Clear wazoshana into yakhe cabanga yena ke umhlobo umpedi mina ngumZulu wale nquthi yena mhlambe ke ungapha koLimpopo ngokujwayelekile abantu bamapedi badabuka khona kodwa namhlanje sesiyazana sizokwenza into ethi ayibe ihlangane kuthini wena lokho kuthi ngistrong uNombeje hawu ethelela then i-YouTube yakho le ubuyisebenzisa ushintsheleni because i-album ihamba nqola yami awuyikhiphanga ku YouTube lo sujwayele thina engaxhashaza umunye umfo oyekade ngikhiphe sihamba naye ngengoma ethi Hostel wakhuzwa lo mfo bathi umenzi walapha eMsinga ngenilanga nje ke ngiyonivezela konke ngaye angixhaphaza so ngathi mase ngikhipha nengoma ethi nqola yami ngabo ukuthi angisafuna ukukhipha naye sengithole omunye umfowethu esisensana nawo kaMasondo ngapha ke Olundi ngokusebenza ngapha eMpumalanga bayamazi kakhulu uNdati unama company nje kamaningi insizwa le yayo sithi masenza naye ayigaqela into zami isebenza nje ukuthi iyangisiza ngoba ingikhonsile so yona insizwa engisakholelwa kuyo njengamanje umsebenzi wami ukiyo nango December ngezwe ngayo isingisendela ubufazi bokuthi imali esinayo kanganga so ngiyamthanda umuntu onjalo umuntu oweza screen record athi nakho kwenzeka ukuthi njengamanje ngiyibone ukuthi hawu sesenze kangaka ngicheckele mina aqeda ngibuza ukuthi uyifuna yonke ufuna ukwenzani ngemali yakho khuluma umuntu lapho uyothola ukuthi nami usespend imali eningi kumina kodwa nje akana ndaba naye ngithi nje uNkulunkulu angibekele yona leyasizwa leyana size sikhule naye nathi sikwazi ukuthi sibone ukuthi sesingocaphuna kusale njenganga ngoba insizwa nje ke yaphiwa amandla inamandla kakhulu so into zami eziningi nje ke itholakala kiyo ngathi mangishintshela kuyona ngaqala ngabona indlela namhlanje sineyimoto siyashayela angichomi kodwa ngiqonda ukuthi kuyayeka phambili ngokusebenzisana naye nangabalandeli imoto ke mina engihamba ngayo abalandeli nje ngayinikwa abalandeli bayazi ngizange ngiposte futhi ngoba ngisumuntu othanda ukupost ngisithanda mina status noma ngathenga ibhano ngayilipost sidalo nje ngokugibela nje ngihambe ngaluyona uyezwa ngoba usuligibela ukuthi elami angithandi nje ukuthi abantu ngoba yazi why ngiyangani mangihluphe kakhulu uyabona make kwakhona inkulumo ngathi uyikhuluma sakuchoma bengilimala ake beyeka abantu kulimaza abantu abangakayibona indlela befuna ukuthi bechome ngoba sebeyibona indlela uchoma nje akubalekile nje wena ukubuka ngestatus ukuthi usunani kushuthi uzubhale nokuthi umbhalo mhlawumbe ozokwenza ukuthi ngiyibona ngathi mangenayo leyo nto kushuthi angisumuntu ake beyiya abantu lento leyo thenga isicathulo sakho mfowethu kodwa hayi ukuthi mangabe leso sicathulo sike sakugxoba kusona uzokhombisa ukuthi wena ugxotshwe kushuthi umuntu kazana emogxotshwe mina lutho mfowethu gqoka nje into yakho ibe yinhle isiyazi ukuthi yadurodo mawuphathi kwethu singayiboni leyo nto leyo leyo nto ke yenza ukuthi ngingathanda ukuposta izinto engizuzile kubalandeli ngoba ngibona ngathi ngishuthi ngiyabachomela ngiyobapostela ngelinye ilanga sengifuna ukubakhombisa ukuthi indlela esengihambe nabo ingaka ngoba sazoba khona indimeni lutho ngenkani ngisho ngathi abasasilalisa lokho sikhiphile sikhona nje endimeni ayikho into ezohlehlisa kanti wayikuwena because abanye mhlambe bachecka lento yama numbers ukuthi abona ukuthi ingoma zami ayiphusha uthi ngiyeke kodwa wena akusinto eyibhekile le inamba anginandaba nazo mina inhloso yami ukukhipha lento la ngaphakathi khona izinto engisafuna ukuyithulela abantu nemqondo ecashile ngibona ukuthi umuntu ufuna ukukhuluma ngento kanjena kodwa uyesaba ngikhulume ngayo ukuze yena mayilalele adlule kuleso simo kuningi nje impela ano mangahle nje mhlambe kunike ithuba lokuthi usazise ukuthi umuphi mhlambe umculo kaMaskandi ongathi usafisa ukusebenza naye ngokumfeature kanje into kanjani
engibaningi mfowethu. Baningi kakhulu kodwa nje ke kuyokuthi asiqondani mhlambe ngokuthi mhlambe mangisebenza umuntu ubhizi kodwa baningi ngicela ungabethuli ngoba la emculweni sekwa khona intembi. Khona idlanzana elithanda ngapha, khona idlanzana elithanda ngapha, khona elithanda ngapha. Mhlambe ngithi ngimention umuntu kanti unezitho ezo10 lezo zitho zonke namhlanje kolala sekwezami. Ngithi ngithanda ubani kanti unyanywa abantu abawu20 labo bantu bolala sebenginyanyile. So ngathi nje ngicela ukubafihla umuntu uyobezwe ngomeni nje abantu engifisa ukusebenza nabo. I know kuyazwakala qhawe sesiyivala manje impela nami sengiyathanda engifisa kuwena manje ukuthi because ngiyacabanga ukuthi iningizimu mhlawumbe ondlule kuzona wena kabi mina ngisabukile impilo abantu bexhaphaza yabona nje izinto nawe kodwa obonayo ukuthi ezinye mhlawumbe bezikufundisa impilo impela ngistrong kakhulu nje mfowethu impela ayo ngistrong futhi umuntu oyolwa nami awine eyilo umuntu uyoba strong kakhulu ngistrong ngempela ngemina ayisekho umuntu engisawa ngisho ngangirobha imoto manje ngithi ngithenga imoto kufile imali engaka mangisaphila nje ngovela ngikuhleke nje ngisho idakazi lo kade sikudluka angisatatazweni ngestrong strong way ungathini mhlawumbe kumuntu ohlele ekhaya naye uthola ukuthi mhlawumbe ubhekane nesimo esinzima akaboni nanokuthi uyophinda abe right hayi lo muntu omtshete uyayikhohlisa mayitshela ukuthi impilo iphelile manje uyohlala nje hayi uyayikhohlisa mfowethu isikhathi mase sifikile uyowina nangedayisi kanti futhi nayo ke impilo mfowethu mina ngokwami impilo akumele sincikise kakhulu ekuthenini sinani ake sincikisene ekuphileni nje ukuthi hawu uNkulunkulu sengigcina iminyaka o32 uNkulunkulu sengigcina iminyaka o40 awu cha kukhulu angibele khona yileyo nto mina ngifisa kakhulu empilweni ukuthi sithandazele ukuphila sibone izingane zethu ikhula esikade sibona sikhuliswa abazali sibona izingane zethu ikhula ithola abazukulu sibe omkhulu sibese siyahambela singafocus kakhulu ukuthi sifuna kuba nani kudlula ubani osenendlu lento le yona nganti yalimaza kakhulu mina ngifisa ukuphila mfowethu ukuphila nje isikhathi eside ngisho mina ngabuyela manje ke ngithi ngibuyela kule yampilo engakhula ngale nzima kakhulu anginanda impela ngijwayele ngoba namanje ngisawadla amazambane ngiyasidla ispinach ngidla nje yonke into mangifikele emakhaya mina ngwazi ukuthi ngoba itiyela emnyama ukuthinini ngijwayelele phubisi ngijwayele kwami ngoba sengiyakwazi ukulithenga kodwa nje kahle hle ngiyaliphuza itiyela emnyama ngishaya itiyela emnyama mina ngiphuze ngoba sodlulisa leso simo ngaleso sikhathi ngiqhubeke nohambo so nje abantu bengayixanga ngami noma yini abafisa ukungipha yona bengiphi bengathi iklabishi kunjani ungagxeke ayikho into egxekekile ongathi kumina le ayingifanele yonke into edliwa iright kumina as long nani nidla nje lapha ekhaya noma nawe uyithengele ukidla nami ngifanele no kuyazwakala ngithanda ukubonga nje ukuthi ufikile ngisazofika futhi ngiyocela ukuthi ungababizi lawo xambe indawo yethu le noqaba nje usibize mina nje imina osephethe la kule podcast so ngathi ungabuza kimi njalo kuma kumele beze la ukuthi ngibize bani ngoba ngeke ungiphathe kahle la ngibone ombeje sebezohoshoza lana sebezokhuluma noma yini ngoba phela bayakhuluma bafana nabo kodwa nje ngoba ngimshayeli bafowethu ngicela ukusho ukuthi ngicela benze noma yini phela nje just ukungiyazi siyazi ngirelax kakhulu awu akumela ngirelax nje ushaya abantu so nje ngicela benze noma yini nje ukupheya ke kube ngcono nasey'nkundleni ngoba sebeyagxekwa kakhulu injalo hayi no akunankinga ya ungangisharela nje ama social lapho ukuthi abantu balo bekufollowa nje bekufollowe kuphi mhlawumbe basondeze nesiginci before siyivala ngazi noma uyanqena yini ayisiginci noma singasadlawa futhi abakhona othasi lapha babukele nje balindele nje bazothi nje ke umgodi yaqhiba ukuthi hawo umayithi umgodi yaqhiba kanti lengoma uyishaya kanje mina isiginci ngidlala ngisasifihla njengamanje mina ngithandi umuntu odlala ishuni wami nje at all ngathi leyo nto ingangena kubantu noma athi uyangilandela nje angiyifundi nje kabi leyo nto leyo mina mangathi wakho umuntu osecula njengami owenza njengami ngoyeka mina aqhubeke yena ngoba lento ifana nokuthi ungifica ngidayisa utamatisi namazambane nawe usukhona la ngezansi
so dayisa wona utamati sengudayisa kusho siyabangisana so nje ngimgunyazi bafana abancane lapha emakhaya kanoshuni babantu uma uthi uyacula nje ucula ushuna umuntu okhona unilingisa ujive lesikhuzana lingisa umthandeni ulingisa umjikijela yekela nje le nto leyo ngeke izikusebenzele lento yokulingisa umuntu zenze wena abantu bethande wena ukuze uyoqhubeka uphile njalo so lento yokulingisana le iyabheda lento ufuna ukukhuzwa lento leyo ngoba kusasa abantu baseka umuntu owenza njengami beke mina basiqhatha kanjalo kusho ukuthi ezami ngani kumele ngingadli ukudla zakho mntambo ngabe umfoko abantu nosulingisa umuntu ibandla nje ningi lapha egincini linyazo ukuba wolingisa yekela ulingisela isweet liyeke lenza into yalo ngikhuza lo mfana wambeje akayekela uzenza mina hayi ngicabanga ukuthi uzothola umlayezo bazothola phela la ngibhenceze mina lokho ngisho nje ucela ngiyakusho ngiyashaya futhi ngesikhwili I know it's sivaleke qha ay bangalike nje ngiyayibongela futhi bengifollow kakhulu lapha ungashare follow lapha na camera le cela ningifollow wensizwa kithi lapha na ku King Sibusiso Cabashe lapha Sibusiso Cabashe King Sweet ipage lami nje lelo ngihlala ngiposta kulona bayalazi bese kuba no Sweet Music ilo futhi ipage lami lapha na nguCabashe vele lapha ku TikTok iwona ama page ke wami ngicela ukuthi ningifollow kuwona kakhulu akhule nje njalo nibukele esinithumela khona ngithoye umuntu okhonza ukupika ngoba sishaya nje abafana mhlawumbe ngisaposta ama video amabili okuncoma nje ukuthi ngishaye kahle umfana zemnandi ke nembambo zala mfana abantu into abangifollow bezokwazi ukuthi siqhubeke sibakhombise ukushaya kwesikhwini kodwa le ukuthi belindele ukuthi masiqashwe emcimbini mhlawumbe sizolosijaha cha mina nginaso isikhathi sangazi mhlawumbe ngabe ngiconfirmele nangale kulo siswa kambeje ukuthi yena mhlawumbe uzizwa kanjani ufisa silwe nasemcimbini cha mina nginaso isifiso njalo masifica nje emcimbini noma engathini noma engadlula ngithimisela ngombuka nje kodwa singaphandle sisematshwaleni ngoba mnqeda ngenduku lo ngiyabonga okay please do like share comment and don't forget to subscribe siyabonga sehluphekela ayikho imali sicoba selina nabantwana akhohluka ngikitsheleta la ekhaya sehluphekela ayikho imali sicoba selina nabantwana akhohluka ngikitsheleta la ekhaya sixakekele thina isimo sicoba selina nabantwana siqhanga behleke hayi ngoba singosomahlaya bahleke sizilethu siqhanga behleke hayi ngoba singosomahlaya bahleke sizilethu siqhanga behleke hayi ngoba singosomahlaya bahleke sizilethu usumhlela nehlupheka awuna mina sohleka ubala usumhlela nengenalutho awuna mina sohleka ubala ngeke uhlala ungazinyezi uqhamuka bekhomba langa wabantu ngeke uhlala ungazinyezi uqhamuka bekhomba langa wabantu ngeke uhlala ungazinyezi uqhamuka bekhomba langa wabantu siqhamuka behleke hayi ngoba singosomahlaya bahleke usizilethu siqhamuka behleke hayi ngoba singosomahlaya bahleke usizilethu lawo ngakhohluka ngikitsheleta la ekhaya sehluphekela ayikho imali sicoba selina nabantwana ngakhohluka ngikitsheleta la ekhaya sehluphekela ayikho imali sicoba selina nabantwana ngakhohluka ngikitsheleta la ekhaya sixakekele thina isimo sicoba selina nabantwana inhluphethu ihlekisa abantu abangenangqondo inhluphethu ihlekisa abantu abangenangqondo inhluphethu ihlekisa abantu abangenangqondo uwesithanda ozongitutuza ungithomelela
ungituduza ungithola manqeba Elwane sidal uwangihlupha kanjani Elwane sidal uwangihlupha kanjani Bendumpe uwangihlupha kanjani Bengicela ungimshiye noma ngahlupha kanjani Uyazi ukuthi ngaya siyasho sisho sithi When days are dark the friends are few When days are dark the friends are few Elwane sidal uwangihlupha kanjani